Se formato confia Christians vai moso maletene o mai. Ya male joy langina male usuina o le nei pese foi. O vivinga o le tua il tu pese le kalisia scrisa o pa yo asa ngata. Male pese o fa ingoina pe na faia sau te talo i le tai ao le nei. Ya pe ao ya o ni mafitianga. A o ya o ni langona o leita a o fo ya o ni langona o le fietau ma so ko nga io fa mata e mo ona e o so fa ia ma fa leo ma fa tino ia langona ia pe mo fo ona e to ma fo fa ma fa pe i fo i lo loto a we o le tangata o le asa uni fo ia nga sala ona o le a pule fo i le itai lo loto ai le fia sa utatalo ai o le ki o nei me uma le tiofa mai fionga le tua pe a e ta oto i le po ta oto ona o le tua ia leo o ia te oe i lau moi ai pe a e ala fo i le tai au fo mai upu o fionga le tua ia tumu lo loto i le whaafitai i le tua a fai te fai ia mea fa mai ole a fa ai na o ile a so nga tanga lo no winga ele nga kai fa ai nga ai ka ko ile a so nga tanga ai e fa ai na i o ile a so male aso e te manu malo mai ai ile ita e te manu malo mai ai ile fili marki a poro ke manu malo mai ai ini fai unga e ono le peti ai lo tanga te taulia so fa manu malo Yesu Keriso fatalo fasia te mo folo fatu malo le pale malo le nga lului fa vitai le fato do malo le tautua ainga malo fo le tautinga malo le masui fa vitai ya ale sa ili malo ile de yaso ole aso lua aso lona lua sumar fitu au tatu yai ile taulo me ole dei foi masina ma fa sifonga o faiva la to me ole masina me ole masina lona lima ole nei tausanga lua felua se fulu ma le lima ole masina le nei ua pito sili ona la walunga ma tauta ua ile tele o me tutupu ai e tauta sila fia wa unofo nei ma uto e ata wa ata le masina le nei o me o aka ilo ua sofanga ia se vea ku pela ukala o lo ua sofana wala so lufu fa me ole aso kongu ale nga fa ko ile malo fa ila lo fa i ya aso tonu ale na fa tauto ai ole aso rufu fa me fa tau sanga taruat ioi aso tonu ale na fai e ngata i fo ina le fa inga waso fo ia pie fo 45 days fa so limaso mai le period ta foi le uma yor fenga balota ma te tau no o tu fa tau tole ma lo fo fai kongo ele surufu fa ale fo wa lua i le ngei sa valinga ma ngei pa inga ale fo boto tu pu mai fo yame e uila ole surusu marfitu ai a fita nei ile pa usa o a ole kalena se me manua fo yang ole weekend wa ole lua fa le weekend ai anga fa pe foi le o lo ile so for right to ya so nga fua e wa ya so fa le so lu to e lu fa la so se mango foi e ko palasi foi ile so lu fa lo wa so fa nga swinga te tele o le ke kala ngoa o swinga ke kele pe ye kukupu ile masinga o me lo no winga ya tangia mai ya yo sai mai o le ka ke yo ile so ko lo me o le pe ya tangia mai e pe kukupu me ke kele mare makaukia mare ofo fungia e ke yai o mea ele i tupu mua ioi e na ua whaatauto le whaatoa i le atua sa mo ua tasi i le whale ie ai vai le news aso rua whao me kupu ai pege mea makaukia no winga e tangia mai pe i se aso o tangata fo ina soifua ma whana nau mai a me e maise le aso lea o kaka makaukia o tangata e tā pena mo swinga fou o tangata e le ofo whaafua se e le kei
o tangata na ona oso mai o le ale swinga e mai le atua o le amai le songa amai le swinga amai le o inga amai le whaakongunga amai le e tā pena e le se me popole e mafu isia e whaavae mai upore pesere nga whaianga nge simple la mea whaingofie o le tatalo ia e se maila ele aso tolu o me ia o le aso le na o le aso tolu o me o ke le ilo ale o godfather pe o sauni o se so la wadi ianga o aso whaanga o le aso koru ia malo le soifua maua malo le pale o tau sila le tau o tau a full on lo waso fai purkalami mai le fautuanga ale isi o tinale na matua fo ina mafiro i Australia mai fafitai tautua asiata fafitai au are o lau tu o lalo so ia tau te fa misi al purkalami o luke fa kariak e tu foi runga le tole show da usia lo mitile misa fa mole na vatu na tatou fa Tautai A'e research e la le tana show tina ioi e matautia la le fautuanga tangata le na mato ai e se mai na mo ke fa ngata le na se mo ko vatu le talia le ofu mai le ofu le Tautai A'e male mai le saunoanga a siutina matua le na ua mafilo ai oi MELBOURNE ma ngai ai ore o porkalame matua fa mali loto e maute ioi nofo lava mo nofo e fa talitali le to le se ai pe a o nei saule porkalame ai a ofo ila ina le saule porkalame e matua le yani matou me fai atalo fatu i le nei taimi o la fiafi sio tina matua ia kolotita afa masanga ia masei MELBOURNE i au se talia ia e anga le leo le tua fa talofa mo o folo fatu lima atu malo le tatalo ia tina o sisila la e o lomtua after tele lava malo le onosai malo le tatalo mai mo le tatou purkalami ia ele le foi vaenga o le fiafia mai so uma ma so fai so tina ia kolotita afamsanga masei ia me se wona itu fa fine sa ma to filo ia yo le tinale po le tu atinale o le fionga i le faumuina yoani ia ma le tatu o nanga ina o Pacifica link i MELBOURNE Australia fataro fatoi fo le fionga faumuina ma le falitua ia lita ia me se au fainga luenga au le leila u fonga fia ma le tatou Pacifica link me se tatou tau mafutanga ka mesia po masima ia fa talo fa mo folo fatu wo ma pa anga uma le tatou proclame le vanga o le afiafi ia sa tatou feilo ai fo i le taia ona le la le tatou proclame special Tautai A'e update ia awa fo i le tulanga wo tula mai o te fia fa ilo atu o le wa adore mato au va fa pito ile nei proclame le fiafi le nei ona e taua matau wala atato wo mayo io lava ile case ma dawlu manga le wata oto mai ile fa wa winna le case le sailing ola me tonu po le matau o lo fa nga solo mai le sona nafi ia le na molia ile sunga le au le mali toa le wotea pola te va fosi smith molia ai sam po samuelu piki le au sua masiona faretua ia sivai moliai lise schmidt moliai le fionga i le faipule ia fipulea i fai matasua moliai fo i malesa avea masinia i tutono le metanga ruenga o leo to falio la vea fato malama asona na fina fato nuinai ma amatalia i tolo longo le nei mata upu maka kia tatou te afe ai se taimi o le tatou proclame o le tatou se fatea vaenga ia ona o le wa adore matou au va le uto ai tonu ursunga ia godfather to ai tonu ursunga ia sauni o le loia ia wa tau fo ila ona ave ato ale taimi o le tatou proclame
ia ile fa tala no ina o tatou mata upuni ai mai se o le ua matua maneno lava le matore vai ele ai ala se si o ngarkangi o le kangi a ua paau lo no itino Filipo o le o lo avea ma komesina o leo o langa kangi ona o lona taritonunga ua faaleanga ina lona tamali anga e Samuelu i lunga o le mafaatataranoanga i Tautai A'e o kousi ra fia sa mo levanga whaangungumi mai e au paau whainga o morianga ko wa i solo mai si maukangaka a le ua tasi lava le mea moni ua mautinoa o langa kangi nga koe whai e whai e ia re kangi koe whaakongu e ia kangaka e oe su e langa kangi koe whaakongu e ia kangaka e oe lokar kangaka o lo kangi iai whaakongu marea whainga o kangi molianga e whai e le tangata e ana le tangi a oro o tū foi e le tō whinga o komesina o tō sila o tō ia ingai kua inga o matua i le lei le o onga le nei tama mai atu le pa o matua i le lei on a train le lei e fia me le nei tu inga tangata mana o e pule ia me uma e whai e ia le tangi o fea ni mafau wola i lalo le la le nei mare sila whanga le tua e whai e oe lau kangi ko e kofi e oe kangaka e su e lau kangi ko e kofi e oe maia inga ma whainga o lau kangi o fea ni me uta o toi whabene lua me iai mua o le fia pule ina te tele lua vai kele ia o le soifuanga nei e lua vahenga mua o le matua i ova o lou mafau e te sili atu ma e poto atu untouchable kusa you beyond and above kusa o le mafau nga le mafau kurepa lua a whaapea whau e haru whaasawea onga o longa o le vai ma le valea tu lou awai paunga mea kau ke kiro iai mua o le poko i ngā maua e lua o le matua vasi lava ia o vaenga umana o le a tatou wafe iai e le tatou proklame na ona o rua tua se i whamanuia na ia soifua ma so whanau ne ubataunu mai a umaloa tatou wo i le malolonga foi mai whaafelo i sauni malai atua ka kou straight to the point lava ona i tele mta upu to tfia talanoina tele fo inia ofisili e fisiringia le sunga le liloia ia awali tatou proklame o leo ke vai aku i kangaka i e viri mai lau kerefo o te ofofo i le ni mafau tu lou lava au kako proklame o le hae lau te ilo o le whai atu le proklame o te le mala o leo whaatolu ana utango hea henga patu se tasi fo i o uso le e viri mai ai lai na tsi le fiele mfaina utara no atu o le fel proklame so o te le mala iai po le fela ve i to inga vaenga le fa mo le tatou po fe po America o te tau no to sila fia o le taimi ne o le taimi program po le foi le urgent po le ale important o lau mera le te tau au mai please ele mfaina tali in telefoni le taimi o le fai to le tatou proklame ioi ai polisi me o te ua poroka tuai mo oe ale mai mo i fo ma le tatou maftanga le lei talu se o lo viri mal taimi o tatou proklame o tou vai mai o le ale se proklame o su e whakapiko mai ya uma su e mai matou tangata le de se proklame ale te viri mai o le fel tatou proklame ia marianga fa alo tatou aso soifua ma so fanau o le atonga o le ono sumar valu o le sunga ia e sau yese ono sumar valu tu sanga o le sunga ia e sau yese happy birthday e sau yese manuia le atonga o ono sumar valu tu sanga manuia we vanga alo faanga mai au grandchildren Rachel Talia Potalia and Sifa yes Sita is a Sita yeah Sifa right yeah as a sefo ya le misspell blame ya misa o lo faanga ia mai fionga le au pepe o lo tafau fo ia Samoa le au pepe pale ia ile nei fo ivanga o le afiafi ya me se fo yo ainga uma mole to ma lo faanga mai ya siata maritato proklame le Tautai A'e ma lo le on sai fa ile tua malana tu singa a to ngolo wono sumul valu tu sanga
Ia, o le isi tātou whamanuianga, o le atoanga o le luasu maritasi o le awhawhine ia Daniel Jukun. Whamanui atu le aso whanau o le awhawhine ia Daniel Jukun, i le aso wa atoa i ilo na luasu maritasi tausanga. O le vinga i fo ilo tātou tama o le langi, ona o nei tausanga i tele, wa e au le mai. Whaavitai, i lo usitai, whaalongo, ai maise, o lo walofa i o matua. Mātou te tatalo pēr i le atua, ina ia fōa i pēr nisi tausanga o i luma, i lo wolanga whaatamaitai. Ai maise o la sanga uma, o lo e tau mwha ia i mātou te alo lofa mo o e le awhinapele. A lofa anga, mai lo ainga uma, ai maise o matua, o fata, Danny Jugun, ia po Daniel Jugun, ia male shoutina fa pele ia sene Jukun. Mole toi malo faanga ma ia asiata mahana. Ia mai se fo i o le tatou prokalame o le Tautai A'e ia asiata le ataua masauni. Ia mo oe le afine Daniel Jukun e nai me le pone Australia. Ia teine le lei to anga le lei whaina o fi aua shoutina. Ai fai i siuta mai to anga malo si ale whainga ruenga. Pole toi fai mo oro whaanga reuso. Te lou sunga tui sa mau fata Jukun mai se fo le fritua sene. Ia ba se tatou mafutanga fo isa ia ile nei weekend fa aftai le anga le lei. Ia ile ta fau vale atua le urupo o na le weekend. Ia ile tatou mafutanga sa iai. Te lo paui o tatou marifasi silanga le atu ina tu wha mole le fasi silanga taua le nei. Ia se ita whaatele lavata whaasisilanga le whamone merunga screen misa. O le dalanoanga o suli mawhioi o le suafa leilua i sa leilua whale aliri. O le aiai whaatapu au pa ia a sausau ngata Samoa ua o le ao mamala i le whaasaunga o ao ma le atu folasa. I le amata mai saua se ia pa ia whili ma pule tu una tawilo ai manua malo. Tulou lava. O le whaasino tonu le whaasirisilanga i ngafa mawhioi o le nei ainga o loo a whiwhio pa au i le i tue fio Samoa. Wa tasi nei le finangalo o suli o loo no nofo ma tautua le ainga talu o na tuua le malo e le fionga ia le lua le ataua purivalu. Sa tausia le ainga ma ua levai o na avanoa le nofo le tamaita. O le whiangainga atuatanga loa ma Malaysia. O le a whaia ai le tātou whilo inga i le mauta o le ainga i le atu malama i le aso tolu se furu ma le tasi o me lua fesu ma le lima i le itulau se fulu i le taiao e sa ili e se tasi e tausia le ainga. O lo le awai mai le nei wha whilo inga o le a le wha atali ai se fina ngalo o le a autasi i airpa ia o le ainga poto. Sa inia le nei wha silanga e suli o lo no nofo i le ainga i tahua tele le wha silanga lea. Tato atu na malolonga, a foi mai. Wha whilo i sunga le loia i a sauni seleni. Ai mai se fo le sunga a Godfather le ata uerunga le proclame le vanga le fefi. SMI. Manu le haturu o lo feafioa i au kilani ni usila e tausa i ria ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whale o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market town i le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims.
O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia e le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wā le lafoina o la container po o so se whaamhori e wā inga i Samoa. Whaafasautai wa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Mo le mamalu le haturu o lo feafioa i au kilani ni usila e tausa ilia ni la e Samoa mo so se whaatasinga. E ala i alo alanu ese ma me tiafu whapea la e mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whale o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu le vole warehouse mara Countdown i le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. Watile ua toe se furu le lima ona jale o le itulai lima i le tautu o whaua o le Blue TV ma le proclame o le Tautai A'e. E le rivanga o le afiafi ma lo le folau ma lo le pale adoti no le tama le rivanga o le matou fo ia wa. Sunga ia sauni, sunga le loia. Ya emese ole sunga ya Godfather. Wa ngai ya ri le fusi wo ka maro Godfather. Ke mo. O ma fo ke mo happy colors,
Happy colours. Rainbow. Happy colours. Oh. E lo loko fia o le o. Beef fruit cake with it. Fia wa au mai sa mi le aso e se vai aso. Oh, fa pe ore ki fia o ngol me ukupu mai ngale la. Ai o ki fia for me lo ukupu mai. Ai pe fa si dia lo fia o ka ko fa kasi ma. Ya, fa tai. Ia no va fo ya. Io, vi era ngale le to le wa. E si ti pe ka le va fu vai fu ngale. Tu ko ki nga o makal vai ore si. A vero ya tira sunga de lo. Are se fo mwe manol pali. Ja, lange mai le lua va se lua na leila. I family et fo le mo mai fo se avano. Ona sai fo ia to no o ngolwenga. Ja, malo malang mangwia. Langa lo fa longa le fe ku se la unga. La fe la unga fa ku. Ja, afkai. Va ang ka mai nga kai malo. Fa afkai le ku wa e ko e kaliu man mangwia mai. Ia malanga fo isa e malanga koi. Ia fa felo et fo I ele malo le atu no so se tafa va pe fo I tamam tina matutua so se va en ala vai Samoa le ngata ile le au sale vi mal la to fatua ngata usi wala val tatu ina le tua malon finangalo o tele aso tatu valval sa o le ava no mai le ava yaso ai family atu ya ona o le tamo fai la vai eu sta ia le tulafono ma fa malu vai ngole ngoluenga ya o le usta ia le tulafono o le usta ia le tolua mana tu ele asi tulafono lunga tulafono fine o le vangana na fa ia au fa tu al fine no fo au ane I fa ia se to sa au le to wa o e kere ko skula fo sa u ye ko si sa u kula kasi e fo ia o le aka se fo ka ka ko si dia langa ore ia e fa ka sa u se ele pable kula fo e pable kula fo ko malo e piti tau la ve me e tu ko me sa mo ya malo a fu ai la mo ia langa le to tatou wo loa I le tulanga mo mi fo le tulanga le ua manatu e ko lai le 18 ya ona elena male laina la sunga loia le tulanga o tula mai I think asa o le tau sa ilinga tunga pe o le foto afa luan tu pur mele I le talaanga o le democracy tonu Samoa ua le pasia I se talo le tupi ya ma ua faa na nati e loa ona o e sa ili fofo I tulanga o loo sa pela mai e le whaavae ma tulafono e lima taita ina ai whaingo malo wha democracy. Ai amata me wasa whaile ma special polkala mena le la ono tulanga. Fisilia tuia o le aso langona I le me ua tula I mai wa levana e sa malaina ma e laungaina scenario po o awala ese e ono tutupu. Ese mai le awala sa kakau o ngauia mua se mangu e leho o fuia mea. Ala so lango na amatai por kala me vainga o tura mai ina ua tatou tau mate uma po fe ko ia ile ungor fongo ngai ale usau o le tatou to o finga balot o le faftai mo le fafsili aset o vainga mo mua fo ilea o le tulanga le wa le na tupu mai nei le tunu le pasial packet e sa o lau saunonga this is the second time o le pasia se budget a Samoa talu ona tuto tasi le tunu vai taimi o mo laval vai taimi o le fionga ia tupu yeah I think it's over 40 years now e tu sailama le pasio le pakeki o le tunu this is democracy and this is where the rule of law dictates what democracy spells out a fua fo ila e sa o levang ka ko kalangoinga onga e kele ia mafu anga fo ile sa ka ko vai e kusai fo ima manga onga ku la fongo manga onga fa vai ever since will remove esele ko onga le mai le party ale fast their legitimacy as members of parliament was legally questioned po ko meet le legal definition po le legal requirements le fai mai ile fai nga paloka le kula fongo fai nga paloka as per the requirements o le article 46 o le fa vai
Le ala waka ungu kulanga. No democracy ever wants this, or no country or no government ever wants to have le pakeki to be shut down and le pasia. So this is where personal ego, le people trying to serve their personal interest, comes back to haunt them. Because akako mafau fau le sala ko lo inga le, and these are like parliament is where all the lawmakers, the legislator, ola ko ia le lo ki fau ku la fong. And for so long they've been dragging the country like this. So ia kia uia. Given what livanga ave ai ia kusi fo el vainga le fast. You're not in the party anymore. Sa le mafainga whakaunga uinga ele palemenge le asolua kasi o yang wali. As per walengi paki ang ikangaka. Lua votes of no confidence, failed. I think this is the last part of the straw. Le ko full lima akoa le saila lo fia me. O le pasi o pakiki. So, yes, I was expecting it because the rule of law must be maintained. And, ele sisia awala mawhainga maintain the rule of law. Ngai lo le whai o le mea sa o regardless pe o se mea whainga ka. But if it's necessary, this is necessary. E koe reset lea kungu. Koe avela ia lea whai mai e whai le election. Because the power o le ko kongo le palemengi. E le o se power mai se kangaka le kongo le palemengi. It's the power from the people. And the people need to elect new leaders. If the new leaders did not, if these leaders did not adhere to the requirements of Kulafong. And we know from since, Young Wali, January until up to today, they've been occupying those seats unlawfully because so I was kind of expecting it, given what the FAST and the HRPP were, were looking at. Is it for the best interest of the country? Yakea ula, or credit, e le vaenga lea ale HRPP, ma le vaenga lea ko lusfulu le lalo ole FAST. Because they are the one who's saving the country from going unlawfully and continually driving and abusing the country's resources for so long. Lea la ua vote le majority o le palemengi, le pasir pakeki, and therefore this is people's wish. Wow. O lea te whaasoa sunga le di loia. Wa mana tua nei. O lea wa laulau viviru Samoa atoa ili tūlanga le tulafono ina o le safa i o fia me ma le to ono. Lea la ua tūla i me le tūlanga lea. O le fasili u te ilo lea nau i ele atunu. La tau te fia tau wavala i ai. A o ta lia se maa le lenga. Wa u te tau na fai se maa le lenga se taimi o le nei aso. Maybe o aru prokalame e unga oso me se malelenga ia maybe se mai afo prokalame ta ilo ia fofuanga fo iole ole ale fionga e pule lava le fionga ai o te ilo ele te tau na tu se taimi umi e tolu fo tangata ia e tiro ia mata ngau ia ile atunu e ui fo I ni vaenga tatou te faʻasoa ia o lo tala noa mai ile tulafono a o te loa o le pawa a doa ma le malo si anga lea u whaafafa I lunga o le whai unga lea o mamalu le malo. Who will be the caretaker? I o tātou ia tau te tala noa o ni varivalinga o manatu malangona a o le whaako whala inga ale ao le malo ia pela e ilo se sira finga ngalo le ao le malo. O le ua umana na e sau noa sau ni tūlanga o le tulafono manisi o vaenga. A o le asau fina ngalo le ia tau wala o firia kuia ilau sunga. Wakai maua sau whaalinga ringi yaso o ai se caretaker government or prime minister or whoever. By the way, o le wava ai atu I lunga o le te wava ai atu I lunga wha misa ile o le wasui mai le ingo le page le ale fast government. O le wasui le ingo le page ale fast government. Il caretaker government. Ile caretaker government. Fe fai ngā rea ki ngu ngi kai. Iyo, ma sau le alo ki ngu. Fe tangata le wa, tangata le fai al page le tua. E ke lo e ka umai ai.
le fo mo fa li merki le kingu me ai fo ngalanga ya fie me ma la malo le mo fa ya sa wi fa so who no sauni o fa ilo ilo lea o le u filfili ma wala ngona yo tatino o le filfilinga lea o le malo o le afto e palasi la vai fa wa fie me kai kusare me fa le kingu le fa me fa limon mana tu vai ngai o le au kau kakala ia nga fo kala musu fo kala sa bi mo fa le fa fa o so mo ia le kingu wa o so mo le kingu fa ilo market take a government so it's almost possible wo mo kala ngo fie me ma malo I have a feeling already ko ye le ke take a government to si sila le post le na mai lunga le tinu e la vi foi lunga la na status le ma silia mal afai tula le ai ma se me to tonu le fa vai o le malo Samoa e kusi e se Clark po se fai lo tusi ma le speaker e tusi la o se ao se malo e avea se tai fono se pati ma pale mia ia se uma su e ko sunga le ile loia e avea ma pale mia pe a le pasia le kala o le kupi ma ka ukia le me o ye le fia pale mia now e tautai lo uma tanga tale fa tau iai o le ufanga ia la audi o le ufanga ia la wala foi la nga kisira fia ele fa kwa se speaker e ko ave ya kuila epa o e tau mo mai la ufa liu ngo o leina ma vai leina ele ma fai uso lo fa pe mai ai wa ave se fautuanga po se kusi al fai la kusi le tu inga fofonga vave la le tati fai tu le fo mo la ia e mauti no la e sau de malelenga o saukia kulo e sau mo e sau de malelenga ka ko se kai mingai o saukia o le mo le fo mo tautala le suilea to yoso to sui o tato vai la ia ile me tangata susu ingome le sa o ala le sofa tulo wa fo ile alo se tala le o sa o alo na faru penga le ave e tangata ile fingo tama le fo ile o funga le ia and none of yet na also nei fo I defend le fast government ale waru ale ko sui al page le kas ale o sa o ke teka no wingo le mai ale la ku karangonga malea maru malo o so mai lo confidence ma comfortable ile mai ngong fasisi ai lo vai tatou le leta fiu ka ko fa per ke te ka government no fiame o fasili la sunga le loia malanga le o tu la mai o wata vavala ele te foi faila na stere silunga tatu vai tatou iai na fusi ne ana le tu la mai nei ia la auli le pati ele o se mingiska a ole me foi le sa ia fai ia tu la e pale fu to fai nga ia la auli mala la le fia pale mia matulanga fa pena ola ula fisiti e fa amata tu lo wa awalanga e pe orka ko wa vai va kangaka ile au malo le kofi pe tau poi e se tala ai le va o ai lu ngore media le tau fia langa o issues o le fa soina ola ula fisiti o ki kau fisiti ia lo sunga pe mafainga rua kali o sa o la longa ko fia inga o fia me pe a fa pe o le la ia to fia me a o io loia le a o malo e ka kau nga mala o le ala pa ki le ye fia me o lo winga le tu fato o le fina watu tuli o le aingi pa ki o le skala inga wa umana o sa ilia ile failo tusi o le fast ile meresa o inga melpongi wale wave ese swafa tangata nei mai oil official fainga palo to wale o to yese paki o le hala ko inga ke te ka le o faia kako lo no winga o le ao le malonga ke io inga malango lango inga le coffee pe o kangaka o lo o kufa so kula fongo ko ngola tu no ola fusiri a mafainga kali le lei ale ai ele fusia fo yo lo sunga e ke wa su o mases ala so feelinga without prejudice ele afangi la fionga le on malo ilonga yeko finga and ole le angol mele le kupul kamingi le wa mai ya fa makalanga ya fa pe ale fionga fo ya le tinu and it's like olenga ke preempt me fa pe I like painting ia le finga ngalo le on malo ele ko finga ya fa le on malo e yai reserve powers al head of state ele ko Congo constitution by conventions
o se kangaka o lai, and this is where Westminster system, we have to look at other countries linga adopt mai ai le democracy le whangai sa mo kaimingi. In situation like this, a whaapea le o iei ko kongo o se kula fongo po kongo se whaavai, any constitutional law a lea kongo. This is where common sense prevail. E ke wa ai le situation, mai e whangangai loa reserve powers pe a whaapea o le inge New Zealand Governor General, ia ka kou Samoa, o le head of state. So ele mawhaila, it's not fair for me to make any suggestions o whian mea kaunga li whaile le whaiunga le head of state. Ele situation le i boid kanga kai kia teika. But e paule mea o ke interest I hope o le a wawenga whai. O le aso e whai ei le pāroka le kongo. Because, again, o le paua e ka kaunga koe ave e lea kongo i ka ngaka laila la ko whiwhilia through a democratic process election. Mai o le kia teika foi. It's just a temporary person o lai ko i o. O lai appoint le head of state ia i langa ia capacity o ngai o le head of state. I ngai ia mawhai o ngā flow pea le machine of government while the country is on the process of getting new leaders. E le fea le head of state ia ko inga statement ia o whai mai le fionga ia le tinu. Because in other words, o lawa bias langa view. We can see it's so biased. O lai au langa ia view le kanga kalainga ke mga oi. But this is where people who are in the law-making institutions, they need e kakau. Awangi I mamau ke le whainga lako whai unga malvaenga o kula fongo. Even for pia whaingi lako analysis, mangi lako comments. They are role models I le akungu. But definitely kaimingi. They are not role models anymore. O koinga opinion whapea, it's very dangerous. O lea ua o lea kongo o le situation we can call a constitutional crisis. And for him to make this type of statement, it's very dangerous. And ia ula, o lea le kaimila koe fo I lea kongo o ile afangi whainga pāloka, normally it's 90 days. Ele kaimi afangi whai declarations ale head of state, and that's according ile afangi ile kulafongo. A wapengila e koe ole kung I le whainga pāloka. E su e main kai fo. These type of lawmakers are very dangerous. And I hope they will be never, ever be close to, le palemenga le kung. Because they go in to serve their personal interest, not the interest o kangakanga whitwhilia la ko. And it's all about power and money. O le meanga leo ke vai e koe. So, u malawha serious yata, I don't want to go deeper in the decision-making of the head of state, that he has reserve powers in mafai ngonga whitwhilia. O lai fo yes, we all know fia melea sa o ngā kai ia vaenga le sulima, and they claim themselves as the government. We can confidently say they were unlawfully since they didn't have any party according to Kulafongo. And olaia la ulima le fast, le majority in terms of numbers. But le pasi el pakeki. E ke le I o le whikenga inga. O le pasi el pakeki e la kouleanga kai ka ia le kungu. So therefore we have to look at ia la kouleanga avea ma caretaker. Again, caretaker is just a temporary people nga ke wa ia le kungu. But o powers for caretaker, they are so restrictive. O le si foi la mea e kakaunga nga vai ei. O le a fia I fua mai si fai pule ia wai a dissolve le palemengi. O le ko ingi fai pule. So in other words, o le ko mau fo ina ko kongi. E ia le e fisiringia ko mau la ko ko. Malo fa le atawa. E se vai nga te fia sau noai. Ele tūlanga au tato ia ta upule wa mo tato me le case le whanga solo o le tele o le o tato le mata upu toi o seanga ona whailo mai la ia le po ai le caretaker prime minister, which is Samoa malau whaafunga maua. I have 90% believe o le ako e kofia le au malo fia me malanga vaenga le Ia nga waranga le kau mai ka wakusa nganga fo ia
Sunga lo ia foi le fape por ko kia fape por karoso le king wa. Ai ole lua ile o information ki kele lava mai le kule. Ese mai ra kingu. Ole anga ia ka upura. Fodinga mai la wa faisi o faisi mere confidential fole le karanga ka sa on mele. A fa se karanga le o malo ma fia me. Sa fia me fa makala ianga kapengeka I kanke la kapengeka. Senior cabinet members. Sa wo lo meia, sa fa fo. Pe mi mika fole le. Yes. Pe mi mika fole ka Le mai. ka fiofi. Ka mai ka ngaka. Ya risko nga la mo ke. So you tell ia it's almost iva pasenge la mafa fa ngole a fia ngo ke kele ia e lua. I kulanga le e ko kofi ia fia me. Onga wo liki kuor ka nga fa piko la ba fia me ma la malo. Ka ko be fo le e sa mele. Awa asau nei la le male lenga nei le fiafi po taiao po le ala. A sa fia me. E sa fia me. O ile kau ke loa ai. Ele aia mangi ele loa pola pui I tu ai ngau. Awa sa ro fia me. Nga ko le singo le ke. Ei. Ya le ro po fia me ku le pa. Dia le ku le. Ole o vai nga mua lo ne nefu ai sauni mali atawa. Ile ao le malo. Pe a fai o langa fa ko fala inga lea. And yet o le feo mai le pakeki. Uso o le fe ia te o le feo le o fia me. O le upu mongi ai ko firo fia me. O nga mo I lolo le mele kau ke pisa so ai le foi na fetala ye ale le ngoma tua le foro le fala por verso ente nei. O lai wa mau tala. Ele o nga fia me aro fese paroka. Enga o nga sau ai ko kongu ke teika. Kolo lo mal paloka. Now my question is, can she faile advertise ko lo paloka? E ma faile se ke teika. O nga advice le ao ma lo pe asa ko kongu fa mo se ka ku ku. O nga se ka wa ma o le fu wo kupu mai le pasi o pa ke ngi se ka fa kulanga ngai ka e ye se va nga fa pena I lo tulafono lo so se sound. La makala o kali de amakanga o fa yo polatino. Le ai ma se me ko kongo fa vai o le malo Samoa. E mafai se ke te kangonga kango e track le mangkua. E move lo le head of state e dissolve le parlemengi. Longa winga waka ape. E le oko iai se parlemengi e Samoa legally. And e le mafai ngā lusia kungu fa apea e drag e se caretaker. O ia o manga unlawful lea wa caretaker. E leo yese vai ngoi kongo fa vai mafai inga kango se caretaker e drag se fai ngā paloka. Pen fai ngā ava ele fa vai misa fa molia. Le vai ngā ongo kolu fa vai. Malo, vautai. Ongo kolu. Vai le yei le ngai fa makala mai yei pea onga dissolve le parlemengi, legislative assembly. A vai lola le vai ngā longa fa, ongo kolu pui fa. Ngai piko I lalo. Ngai au mai yei, the head of state shall dissolve the legislative assembly at expiry of 5 years from the date of last proceeding general election. O le mele pe a fa pe o langa le ia le so longa. Ai sa lola ia le ongo fa. There shall be a general elections of the legislative assembly at such time within 3 months after every dissolution of the assembly. Dissolve lunga le ongo kolu. Ai au mai le manga ongo le ongo fa. E kolu ma singa. Nganga dissolve va fai ka kolu ma singa. So ia ke aula o I ongo. And I hope the country, these leaders will use common sense, will prevail. Va I le fa vai o le kongo. And kau draw my ese strength e fai ingi fai unga regardless pe whainga. O le winga o lau ia whamakalanga awangi I aveangi va whialolo ai. Awa foingi aveangi va peongi o kupu makamari o le kongo la kou, le cultural status. Ma meo le a kau mawhai ai
e drag whapea le kungu. Ko kasi pe ko lua kangaka e lela amma ko e ka koso ko e le kungu whapea. Lewa mai le ongo wha e kolu masinga. So e le ka kaulanga ova kumal kolu masinga. But we know those who were there unlawfully since January 2025, they think they have the immune power to do anything. I have trust and faith in tulafono. I do not have trust and faith i kangaka. And that's my concern. So, o le kalinga langa kalila ofisiti. Ele se vai ngor fa vai mafai e se keteka. E sa fuoko e kolongi mea. Lewa avaku sa because it dissolve lol palemenge o longa winga wole ko ye se vai nga fai tulafono le kungu. Lewa avaku ya oe e ke in the event ke wa yengi me ko kupu make sure o pa ke ki nga set mo le kaimile ale avangi. You have to go, you know, by the sense. Awangi e kama fai approve ngi mea ngalanga lele o yei le palemenge le kungu. O ingai au mai ele whaakanganga I kupe umai alu I fafu. Le whaanganga o kupe le kungu. A wha pēla e ova male kolumasinga. It's unconstitutional. And that's where e mawhai inga avele ko. But do we need that? You know, wa leva ngā pākia le kungu. You know, wa kakaunga yesi solution. Leave our personal interest on the side. But se fela kungu ule waka ko le constitutional crisis. Ma lo fa tai lo ai e yese kari kongunga. Awa o le fisili le utu fi tua. O yese fa ko kuanga mafai onga fai le au malo se fai unga kongu masa o kusai. Ia o ala le tulafono. Ai pe o ia se mei kai ala audia la ingonga le mafai kofia. It's a direct, that's my own question. Why? E misi rofia me. Okay, lo ole next person ala right next door ya fia me kulanga o kofinga palmia o ya ale armalo o kurepa. Ale kalile ya tawa. Manko e lau fasilalo sile ya siata. Ole head of state with great respect to le fionga le tamainga e ka kaunga mafau le kungu. A fa pea e ngake va aise kangaka e vavenga koe fa fo ia minga le pale menge in a way e koe au mai e le avangi le wish ma le power o kangaka e ave I kangaka fai tulafono I le pale menge le kungu. E le ai lava sesi e kaunga ave ai. Lauli. Onga o ngei mafuanga. Let someone or let trust ma have faith o le head of state. He can do something ingai mawhainga se whele kungu. Because o o le wai fo I le history le kungu. I le kaimi o head of state, kun le di whango. Nga whei o lai le pākeki a le South Apiko. Wale umai fo le whainga malo o le South Apiko. Ke le o le fasili in terms of credibility. Ua fasili ngia le credibility ai la kongi e ka inga le kungu. So in order to restore le mana ma le credibility ya ila ko ia lunga I positions here, look for someone who can save the country and take the country forward. Awangi va ai se si o laifa pe ke ua hurt feelings o ai onga o kakala nga o mai le fa mo ya ke or anything like that. But yeah o le facility FCDA le fionga la malun malo with great respect. Who do you trust? To bring the country together and select a new parliament in order for us to have a new government. E la ofisiri mana ia sa ngonga sa la tatou tilo uma wa pen of yet. Everything le faʻasoa. E fo isi ko mengi mai. Man nei or fa mani no nga sa uni tu sola tulafono. Out of city. E kea ia I kangaka I whai unga Samoa. Absolutely. Ofisiri lea. Ofisiri lea la ofisiri sa oa ia. Wera tu lo walo fionga lao malo. But I fo ile tu langa I so langona. Pa maru lua tu e siri lo ka lo ofisiri lea ngai lea kungu unka ko karangoa lea. Ngai lor wha malio le tangata tu tasi sona le fia. Ngai yengi whai unga nga sea lea o malo ngi mea kupu momo.
o fisiri ngau ki fisiri nga yaingi nga fai unga nga le saong fai yes le la ko kalia yes ai le so le atawa e se va nga fia fa por vanga nga yaingi nga ngi fai unga ka ko mai ka winga nga le sa not as far as I know kailo e ke o me uma sa be besi sa mo kai mo o ke sa kasi ar fai unga file mo sa mo fa fela nga malenga lenga challenge court fa inga ya le down malo oh yeah that was one of the biggest local ngo i ko fa yo le fa nga ka ko wa via malo ya wa mar falo alo e fe lo nga ya nga me yes le winga nga le te fa ya twai for avesele office patalongo le person ta le tangata nga se nga fa yunga nga makwa se ale nga fuai loa o nga ave ele fast le fa masingonga lenga fa fa ka ko nga fast otherwise e ko e fo ka ko e fo 5 le me ko e fo e fa nga paroka wa out wa expire so fo e fia fa so lima yes o me nga lenga kopu ai maua mai le intel on intel le la faʻasoa ko le intel la nga ngofo ya ukafa o kui male difang io like I said ele ko yingi me people deserve to know me le on intel la it was right there from the person nga do pui kui male difang nga ko e sui yan malenga inga o fosi ya ku ro ko la epa male mongi o aku kai mo ko kui male difango ma fai o kenyanga ko le ngana nga fa nga is ko inga le fionga la malu ko e sui ya yar malenga ko sau cancel fa ko nga ai fo yo fa finga paroka ma vai la ka ko ya officially la are we gonna see the repeat of this again la nga o fa ko ka po kala me nga le la nga o ar kala kulo ma uma sangi fo esa kama Tautai A'e le ave fam yo wa ave ala wo ke wo play Tautai A'e ko fa fam singo wo kala ngo la nga fa o le purpose le o po kala me le e vange lunga na mio kong kasi arar ka kai fe ia ka ka ia nga ole ku lu ai afa pe fo ese se e mau ke le fe fa ko ese ele pe yo iska nga kai fa ko ese le mfang fa ko ese ai nana o fa yatu are we going to see the repeat of this again 2021 the 2021 are we going to see a lot of people crawling now la umalole o nga o mar pawa marosi ai ole afe ko lo fi so fa penge o il varua po o ai le la ka fai mumu umar ngai kai mi o I think like e ka kaunga maintain pea le mamalu le official le mamalu ma yes and in that respect o se fai unga e ka kaunga fai i le calling o le si whainga pāloka just come from the spirit o le kula fongo o aangi issues lai ai I understand o le si issue kelele e kai mingi o le lola kaunga ave foi se whakongonga a waku le kasin masinga within these 3 months the first 4 weeks all the resources must be put i le official whainga pāloka i ngai mawhainga o le lola either 80 or 90% or even 100%. O le ka mawhai le politicize le official o le awhingi o le head of state. O i ngāla ka koko vai le repeat pe ngai saongo e lua whelua kasi. And mai maulea kungu. yes You know, mai maulea kungu o lai kele o kungu o Pasifika they look at Samoa as idol. And now o lo wailunga o news here mo le pasier pa ke Samoa and a lot of lawyers i le court palang o officially mai pole an me o lenga le mfai Samoa nga sore le ai o se malo si anga farkula fongo e continua ia fie me e lead le ku a pola me o lenga le mfai ko ki kia o masinga o lenga alu ia fa pea. So ia ke aula ia for the interest o kangaka lau kele i la kou olo iai le malo si anga falkula fongo e fai iai le la kou e kisi ma vautai mo kangaka o mai palmengi. O le head of state la ko whamai moenga. And ele kakau fo ila onga fai se fai unga base nunga o le personal interest. Ma fau ia i la kou e a maka mai la vai fale alupo kau ai kua ia le paka. La kou le la au e paloka.
le la kasi la ko vote e aver kanga kalaila ke fa ko kuinga e representing la ko interest kong le fengo kula fong o le vainga na ia se tatou matai tuina o le ufa manino sunga le loia ele ave ese ele fa pe a feio le pakeki nga fa kula fongo i pele o sa fa ia kanga kaia le ai o le o feio le pakeki kusa o le fa fa ilunga le amonga mere wo ia ai a fainga e sa ule malelenga ai to tofi lava o ka se fesiringi o ngi ku inga matua fesiringi o le fesili fo ilai le mafufau ua onge ka e a Samoa fa mata a to tofi la sunga le au mamalu le malo ku ia fia me fa mata la o la fionga le si le alu le angava le ele ingi kanga va ana to I like it a foi nga awai mafuanga kofi e ki nga fa ya ku pa ke ki wo io wo upu ngana wo ki pa ke la ku ya ku la e pa feio la nga ya ka inga kulo la me la ale mafai ai ona e tu wala va no sunga la auli le mari to first and foremost o lo ya ia ngu mela kele pe lua se furu pe lua vi lua iva o la exidi har ngu mela la ya la auli ngai lo se si la second Lena is our no donu sauni. Who can bring people together? Fafile mo wala ko. O ainga ke fafile mo. No, kula epa. For sure not kula epa. Ale o ko vai mai foi mele o tupu ya fie me ele mfai ngo fafile mo wala ko. E ka si ala ka ngaka e mafai o nga fa wa wa ngai ko e fiangi ngai masinga. Ngake holding ale ku akua. Pa wala ka. Sunga laule le maleto. Ai o le atatu va pea ia pe mongi la le oso le oso mai ia ia le oso le oso mai fast le umang fast government le wo ke take government si tatu va la ia wa pe o fa ilo le o le sauta u mai le tu upe u fia wo umana fa se tama malelenga tonu ai le se malelenga te fafo wa mai me le ko musu ku ia se tatou titilo tatou titilo atu pula tu la ngola ia ole a se tatou me mai i le famasinonga le famasinonga ina mali o se famasinonga o matua mata utietele toi fa ngol tatou watale to sisi le mai ole a tatou walu le malolonga foi mai ai mau te tau tino atu ele to ubil tatou malolonga fasinga ipki na tatou malolonga popule tatou sau ka ko ia ro i le case wa tova ai o e tasil tangata nofo vai lo lor famasingo o yo o leo ai tangi ai lana vai nga arrest uma tangata tatou malolonga tatou foi mai SMI Malu le hatu o lo fea fio ai au kila ni usila e tausa i hia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo ala no ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le while o loa i au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no mera Tasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse markau down i le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manue malangi ma o lo wingo o matai a leo tasi nau mea tau whao o ua lawyer Samoa i nail mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispeni Australia le o fitu,
toluivalua555. Taibere wati lea ua toi whamiru teo na awhale o le itulai lima le tautua whaua ua le Blue Wave TV ma le pokalai ma le tautua ia. Sunga e sauni a meise ole sunga e le ataua. Ia, se taimi fo i ato nui adu o lea whai makipen ai te uoso meise tatou malenga. Ia po ai kako babysit, o lea whai ka ungana me. Babysitter. Kia kiva, O le Kia tika. Kia kiva. O ai le tatou ia, la tatou tulituli metai. O feo o iai saungi au lama. Saungi anga saungi lau fong pau pengisingi, saungi au lama, saungi au pepa, malau wafi. No pensingi. Ia malau pengisingi. E matua fulia o e whaatala li lau papakiu po whetua ia. Po ia le taunu unga le tātou kia teika lea taria nei. Ai si tātou mei mai. I le tūlanga o le whamisinonga sa amata i lea sona nafi. Tō lau ngā o mata upu mā o lea la ua maua le au o le paipa. Ia. O le kangaka kongu a le onga le kangi. O le Kolongo. kangaka o losa. La uoso voi. La uoso voi makau. Lea la ua matua i manino au o fala. Mana tua o le leva na whaane nefu mai fa mai. O kala ia longo o le mele leu te toi fia vatu Samoa. Pau lea o le kome singa o sau whavalea lea kungu. Mana tua ana sau noanga fa mai. O lea ua o mai matou ofisa nisi o tangi. A tangata na a fia i ngoa. Au ia. Ia, ai fa nga im ka ruenga. Ai ngofo fa o ngā le ofisa maka ngā ruenga. La ngoa upu ia. Na u fatala noa na fisiri ele media. I tūlanga ai fa mai. O lea ua o mai matou ofisa ia le mamalu le tunu o malatou tangi. O ia la kala ngoa mai in a form o the person le kangi ai fa mai o le kungu ure wo mai fikangis. A lena amata na fiwa o ia le urua i mori mau. Ia, o tala na au mai na ua umo na fisota ia tuana pō manei li tai au ia ila tau sai tutonu o le potu whaamsino. E maka ukia, o langa susu nganga e o ngarkangi. A o lana tangi, o le defamation, lau sunga sauni. Wa umana e va ili ilia le whaasalanga, whaasamoa i lalo tulafono defamation. O isi whaasalanga ia e ngā molia i Samuelu ngā sau malongo i runga whai mai. E iai fo i mai isi molia i tau o le tau whaasase. Ma le tau pule. E tau pule conspiracy. Tūlanga whapena. A o lea ngā whai ia tōlau longa ngā whima tu i whesiri le ro ia a sunga lau a Samuelu. Lea na play e li Tautai A'e i tono le whale whaamasino mo le siria le tūla. Congratulations. Congratulations. Fio le waru le aso makamaka kankai au kongo. Whawhetai ua matua i public le mai moa ale fionga i le whaamasino ia talasa. E pokalami. Oi no le o. Oi mo. Ia mantua i o la ana matamata na nā uma ala for the first time o mai umai makamaka umai ia. Manga ko wole ngoi pa fori. O le wingala iyo na ilolo e mal toi la observa ma la vanga no ese. E fa mai na o malo longa ma toi la vele playinga. Man to ta mai musu e maka public ya we ai fia maka private. Oh. Toi fo i mai la le toi ma mau ese ma ta ta ku ya nei. Le wingala fam talanga le tau prefakusunga sound. Yeah. O le la nga fesili ro ma le loia. A Samuelu le KC. O ala morianga ia o fai ia Samuel e fa mai o defamation fesili ia a fa fe ala morianga ia ka ua mai ai le tau pule e fa aleanga se tamali anga se tangata ma le faunga me ai fa mai le kadia longo o laenga o morianga nga fai e lang kamale le o kupai sa pangi po sa pangi le lei marfanga ko yo so fa ye le loia ma fa ya ku ye le loia o e mala mai i fa karangoa e sa pangi e kupa i e se masi vai na o Marie ke i ro inga ai ya o i sa o le upu fo ke i a ro o so me wa ke fa mai na tele o we ala le melna lo no winga e tasi le modi anga le wa loka i Samuelu le kausanga ma le afa defamation
Ele haingi ka peganga lea leo ali ato. Kwa le ia. Kwa le ma se mea. A defamation mafu mo na pokala mai. Defamation e mafua kuru ai. A ole ala ua umana mata, ole me mali, maka pa langi prokalame. La ua fali diu, fo ilele tangata. Maka am fasili ai markeisi. So we are in a program. Ole ti fei mai oi. Ole wingo la utala la sauni. Ola se nga whaka penga mai ora ngai case. What a waste of time. Are sau. Ole umire roka se kanga ole ale kulanga o longo la fisili. O ia ole ko me singa o leo. Fai langa kangi ko kongoranga makanga koe kofie ia kanga kai o mai hendo kangi rea. E fe kaui nga me kurafo. Only if you're corrupt. Can you repeat that one more time slowly? It's only if you are a corrupt, a corrupt person. Onga ai mafau ngi. Lea la va pea ola onga ye onga ngalekangi. Ai le wonga fa nga resources ale malo. E fa ka oilanga wish. If he believes e yese sembe e ongo afia inga yo. Fa ma vai. Ai alu lola e faisanga civil lawsuit. E faila o kala onga yele case ale leo I think ole assistant commissioner ngi sila, it's before the court at the moment. And it's being public. It's to do with him excess yata fa ale pornography. Ilungo ole avange ole masingi ole o laptop alfa finga luenga. Ngai loa lawa ye le afianga fa penga. Resign and go and defend yourself. Yes, ole issue le ya longo ngai ya la complain. But if you lolo kala ye fa kangaka il komisinga leo Samoa, I kala fa ye gang members ang New Zealand. Ile komisinga leo New Zealand. E le mingoi il komisinga New Zealand kala. E le kai mingoi. E fa penga fo ye Australia. Gang members put up a lot of threats, a lot of nasty stuff. I leo ma komisinga ma ilako ingei. Because you are a public servant. And when you choose to go as a public servant, it comes with a territory. Because e kanga kai lango inga oe ngo leke fia le mesa. A yei foi kanga kai makwa I le fia ya oe. Onga ole mea sa ole ke faya ole a fia I mea se lelo ke faya. So ama fau waila fa pea longo finally admit onga ye onga ngarakangi. It's an abuse of power. He is not fit to be a commissioner of police. Well, is it trust? He's using the government's resource a surveilling a personal interest. I try and remember penga over aise komisinga o leo se akungu peong Yusila Mauskadia. I never see a police commissioner sitting inside the court and be a witness. Mankua le case o le terrorist attack lenga kupu localized keke. I remember the highest ranking officer nga pia le court nga wafaile le case o kakalenga Tarrant was a superintendent. And all the case lenga kanga kavale ngai kanga ka full value suluiva inge Yusila. Le alu yel komisinga. E le alu yel komisinga. Why? Because he has a trust and faith in younger troops. O le hafo ni me o mai ngai yanga le receiver li poki. And that's why ua whaakasinga ai le office o le komisinga. Not himself. Onga o lea se vela se si. Le wa kuala lo ia. Criminal law, big is small. Small is big sometimes. I never thought this is the case in terms of le kangakaringa abelang kangi le komisinga leo. There's a conflict of interest. You are using taxpayers' resources and the country's resources, and you're also using your power of instructions in kangakai file investigation. But you're not even come up front and tell the country it's about me. In my own view, this is where one of the requirements to be a lawyer in New Zealand.
fit and proper person. And I don't think he's fit and he's a proper person to continually carry on le office o le komsinga leo. O le whaalua ai lea sauni mali a taua. Ua palu whaasa pasui ai e tangata lea o au pa au longo tino Filipo. Lona involvement po o lona iai to tonu o cases. Mafai e ia whai unga. O le case mua o lio. Mana tua fo io ia lea e afia. Ngā afia i tūlanga o le investigation a lio. Ai ngofo koe assign, mangkuana lea o ia e onga whai unga e kuri. Ai ngofo koe assign. Ia tangata le panel. E reviewinga. A o ia lea involve i tūlanga. Lea fo ilanga uma ele i whai unga vai sa wali o na sa wali o tiklea. Wonga iloa e mai maufua le kai me ave i fua i le panel. O le panel e pule ai lea. Ko sa nga onga ave ai o ala usira fia i o ronga i unga. E terminator. E whaia inga ai i le vahenga le makanga runga o leo. Il teimi na wha malo roia. Ona o au pau. Ko se kangi ia, ko fier fam singonga, ko e mori mau ia. Waka ko vai le vai kero le ko inga me ufai. Ne rao ko fai fo i. Ale le fila uto e fai. Ai e nano fa no no le tangata lea. O le kele o kai me sa wai o le le ku. I taimi ona whaatara noanga. E oso mai whaia tala whaafolinga i lumo kangaka. Pe pelo i lumo kangaka. Na te ile o whai mai, o le la watali nei wha mai, o le whaakarangoanga me Samuelu, ma whaakarangoanga me Samuelu. Na matua i whaia ia kangaka. Wha mai wa tau mental health whai. Wa a fia haironga mental e lako ile fo mai. Wa high blood pressure. Wa kako vai kako ia. Wa kau kuri mra ngā runga pa wha koe ngā mea mea ngā. No winga o le tai e mentor mele e kako. Kusa mentor mele whai kako. O le whai mentor kako makanga runga o le liu. Wa me whare warenga mentor makanga runga. Ana ku whako te o foa o le atu ai ngā tangata. Ia manku ala le credibility ngā olanga o ngā ia le kofinga whakomsinga. A o le credibility fo ilanga olanga moni mau. Mangkuan mun mau le fai kongo famasingonga e kulo lima nkuspa ia pesi ngolo lima, you know, the truth, nothing but the truth. Ai le ala o fai lang mun mau ava pe ingi famakalanga va pe ngai fai. Ia okay o fo o le ko ai ko e karikong. O ka o ke anga. Ora na fi tu so le na fa awa mai. Asisila la sauni. O le o no fo wa mele ro ki akaisia o. Wongofo ngai tato vai nei la ile keisi le ngala lau mai kuila epa upo kuila epa inga fai ya la auli ma a le wa avi foi leo vi fo mar fo kuanga lo yesili by the way o leo fa ro ngoko ko e ko au mai se kala lo yesili de isunga ele ye sanga fa ko hunga avi fo o yes olanga viu ai le ai pule fo mai e ko he da leo e kadia e fa ya o tomo mai kusa la fo ka ko re ropo wa alo mai le lo yesidi ay orka o sa lo yesidi ka ko poka la bifunga lo wingo le instructions male opinion e ese le instructions ese le opinion o la u to fa manino mai le lo yesidi ele i ai sanga fa kongunga e a me fa le ngai fu le nga vahenga anyways ko fo i mai le wingo la utala ka ko vai ka ko ile le fia o longo ai o langa evidence le nga avakuanga ngafi. O le kauka ia. Sa konga vaku mua ke mori mau e? O le ale mea ngai le fai mai au ke roku ke mori mau. No honest. Ke roku ke fia mori mau maka upu lea. E le mawhai nga vakua la u whaakarangoanga au ngoa ma le vakua. E sa ala ai whangon mea ai whangar mene. Fatu, ma ila ia e kusi mai le lima maka o vakua o roka a lea o la u whaakarangoanga le oso whai manga evidence. Ai anga vaku o ese mamangu ai e kau sao mai. A nga o rua koe pau hala ukala e te tū mai e te kuruku. Wa mai la ia me wale nga whange nga kau mentor lako ingo oe. Se whakura la ukala. O le mele o hele no fia ata tangata o le matu o ie kei loa ai na eika o nga i mosa o ele loa ia nafi. Le si tala le na whai loa i nga ofisi le loa. O fea o le video atoa le defame mai oe. Le whale angai oe.
ai fa mai onga wa fio nga ngonga malea fa ile male roia le fa pertania ai hobu fa le liu fa sa o yerga o e atangia mai o fa unga I lungo emotions o au react ku sa wa e takinga emotions ai e ke o fa ia e ala maka iala kula fong sila la emotion kausanga male afale lo kai sem and that's a cost o defamation and ole cost nga ile ku o ile angila so o mani o sem o fa fonga mai o esi vai mare ai ngo sem awange alo ko su no with much respect awalava nge alo le melea e kaunga makwa emilio nge ai o ko Samuelu I le melea ai kofu ile le kaunga I ua ko ave fa pui ya tulanga ole sivaenga le atawa ma sauni ole ile o kangi di mongi ole me piko sili le ngo ofisiringi ai le fa nga I ngora o fa karangoanga ai sea ua kangi ai le kangaka ele o ia nga sa wai se me mori mau e mo mai le atawa o fa karangoanga ma sem got nothing or no intention for longo kingo e kasi ale vakanga karenga fa kuku ye fa karangoanga male mori mau se me tu so me sa lava ai mamari nga orka avale ali mongi fa popo ai malo ngalu ia ali mongi pa ai langa pomu aru mali vafi fa yengi fo aulo si vai fa kau ai manga povi inga ua mai ala ai nga aisa e kui li mongi ai ulanga ia oeva ole ala o te tautu ofesidi ai se patore o fa karangoanga nga kau wa fe ai ia longo maybe it was the last few minutes ole hour and a half o fa karangoanga ale sa kangi longo ai o kangi kanga ka kongu le fa mai sem o le nga so a or ka vale le or ka fo ile nga ai isa se me o masangi longo mai pode ku sile fangi ele kangi fie me ai kangi longo ua matua I ta uvalea mata umamaina no we fa ta talafonga ua matua fa alumaina le matanga ruenga o leo ile nei tu ainga tangata mana me ufai fa mai le kala se ko fingere nga fa karangoa mai ngeila fa karangoa ma de radio Samoa wa fia se ko finge ya o malanga di poki fai mai ena tau tino mai ai e maina orkangia a komsinga o le la fisiri la le fai tu tau fa tu la utala ile kangia komsinga o le fai mai o mafua kangia komsinga onga olonga kofi mawalunga le vai ai wa fa le anga inga fa mai olanga kangi o le makanga ruenga la valea o puia lenga mai ku sa pay for mai o longa protecting all image o makanga ruenga lenga o ia o le makanga ruenga e ma e ingi me fa penga a moria o e sa ku sa me valea fai po le ase me ku ia o ai e sa e fai mai lenga wa o Samoa fu ile o makanga ruenga e fe kawi nga ko inga kala. That's a very lame excuse. Laying merit like mafo ila compare as I said before, when you become a public servant, it comes with the territory. Because only enforcing or kulafongo, especially enforcing or kulafongo, papenga fo ila ko kongot palmengi. Ele faingo fie because o lai kanga kai limanga nga o felmia sao. And ava pela wo fai ko inkala kanga kai o ngolo le fai o mia sao. Well, ole pa nga ola ngol. You are the public face ole ko. When it comes to criticism. Kele your criticism face mar kom singa ole ngi sila. And as I said before, kelo gang members e o fai o le ko le case last week. It's a murder case. Ngawa ko ma oli pese full lima ele o nga langa I luma fa popo ma skula ki ole ko. Kala nga lafo ile. And you know what the police did? They just stand there at their prisons. O fa makalanga nga fai because o lai mala malama fo ile ia.
ile mafuanga nga e lainga fei kai kanga kai ala ko. It's not the person, it's the uniform. Ele va pe ala fai mai nga yo le image ole aringi. Ole makanga wanga. Does he sleep with the uniform? You know, ele kai mi anga le fia kanga kai leo and any enforcement officer onga le uniform. E ka kau fuilanga malama mai kanga ka. E ke loinga le leia pe ave senga le uniform wa vai wa wo makanga ka yaoi. Wa ave se fuile ino tanga te tulole. Ai le la wa ka mafai fa ngale uniform as an excuse. That is a primary school excuse. Facility KC, touch of facility KC, of city and nafi, pele o se conflict of interest. It is a conflict. Le vaenga lea olona toe tangi, toe whaatonu ia le au sue, o le mta upu tauia, ai saudi tali. E le iloa ia, he's not interested ia case. But why? O le ala le menga lainga avele kam. What did I do? Masa o ame ora kani nga lai mo ni mau na tino ora kani le langa na mo mele infon na isi tanga ora visiri nga ele ole ko walanga le fai tu se visiri fa pa langi keisi ona fa Samoa le ele fa le liu ya longo and now by the way kasi le lu mo salva la sile yengi no tu lo ele fa pe o faku even ila ingilisi le ko ke ula mai a cross examine na welo ya ele ya speak English ko malo so le fali liu tasi le vaenga na moli mawina wa drag kai le kai mior case nga longo ar moli mawanga fi le fo ele umane na to fa wa wonai e facility case kali mai le ona fali liu le fali liu prosecutor fali liu ya longo kali fa Samoa e longo le prosecutor ko ngangu mai vai ka ko ye le la ye facility na facility case pele o se conflict of interest facility fali liu ro ye ai sa kali o ile ai o kire interest u ia me awa mafuanga koso uma me ngai o oi ole fesiri la o ke fesiri le kai mile fai su enga leo ia la ko u fale leo e fai le ingilisi pe fai pe fai le fa samo ke ro fa makai wa il kai mi ako ngai honiara ele fai se fa samo la o ngai ngai sorry ai ka ko kike fo por el webas karwai sai la nga fa karonga fa paringa nga fai it's not bad e mara mara so que le ngala por ko nga fa belea la ko nga ka fa belea le fa nga e komisinga o nga ro ku le fa en kalifa pengi ala fa la nga uniform o le singa me singa le o kalma kanga o le we la nga uniform ala fa belea ko fa fam sing ma ole expectation le a KC o the top cop e le ka kaunga fa aliwa e ka kaunga ruaku sau no ave ser kulanga le elingi so amu reality langa o so le CEO ai ka ko expect ko inga mafau fau ia ma ko inga kangangi ia o mela le len tup le si vaenga nga so mai li mongi isi nga fa sala longa fa mai wa valu se fulu mo mau ai sa ur kangi ngar kasi o perle kang o longo Afa me le sanga interest case. For me le or kanin nga fa mai le share so mai kanga kai lunga lang kat. So interpret la le ai fa masingonga mal fa tulafono. So why did you complain if you have no interest in these cases? So you're wasting people's time. And taxpayers' money. Yeah. And you're also dragging these people unlawfully to be before the court. So if you have no interest, I mean, oloke malama ke ufa apea mai. I'm not interested. Le is a conflict of interest or pa olanga kali. The court will take it on the face value. So if you say you have no interest in these cases, ole ala mafu anga walinga e kango, believe me, a ole case le faiunga, ole luma le osamo. Onga ole kaimi faile closing ale defense. O ira makua I yaka ngiai ma faaluma lumai le level o le intelligence le makanga lunga leo. It's stuff from the top. I fa fe pa o Supreme Court, I fa fe le famsing. Famata sorry ya yo mana ya lau o le fa tula tala langa o le famsing o le preside yeah. O talasa. And we all know to low we live at Bukfaku. And this is my own opinion. We all know, people know, and people cannot expect
hu kalasa is. Yeah. Sira fia. Ai ia ke au. Ang fai o re kuai ngā levo e sau ngoa mai ai kalasa. A fai o re kuai ngā levo fu ile sau ngoa mai kalasa that who she is. O ior kanga ka makua i topa alang whamsingo. O rau kala. Wa kaunga vero i whafua kalasa maka upura. Kau. Like, to be honest. Ioi, wa ka kaunga kongi i whafua kalasa. O le mea mongi a ngā. Nga kuku ai o whamasingo sa sao hape awhape o talasa o ior kanga ka lai we can expect lea nga ia te au sauni o loia le ia taua o ka whaikau i kula fongo mai unga o whamasingo nga e le lei findings a mata tua tangaloa Yeah, send the signals. o e mo mai Yes. lea nga ia kakalai ia le pay your condition ala auli nga makua i whaamangingo ama whafola mai au mata tua tangaloa o le Supreme Court. Le waka kala ngongo kanga. Ai mangingo kiro alo le whamasingo le ko whama re kaka mai whamai wa ia me kulo nunga ngana o ia me varea whapenge e sola i whiala audi. E sola i whia aru la audi travel i Afrika maru e haru whia ngofo i orka ngaka ngomera kasi le manga ore a kungu e panmia le iai le kaika ingor paki. Si? Ako wa ko le fai finga e kuri se ia fia mea ko fa mai sola Ai ko fa mai sola la auri ma le risk le flight ma le flight risk tu lang fa pena. Le fo ila la fa karakar ngo langa atu mai fo le keisa li se tu lo to fine adisi. Fa akolu ngo aku leo le saungi. Ale aku avungo e kalasa. Kongi fa. Now my question is on a langa line of presiding le la fa fo e fo i ko inga case ke le lava. Is she gonna sit there ngofo ai sa ungi fo ingi me fa pengi e sa fo i e impose mai ngi ko inga pe yo ma kwa le fe kauia. O akule leo o akulo ia mai fa fo maka ka fai fa le ke sa ma nga le fa le nga kala sa fe la i ngole. E le nga kai i wai ko fanga i runga fa msinga maurunga. Avile, I mean, you know, without prejudice o laile before the court limiter. O laile e melfa i unga. Ava pela mai whichever party o laila ava pengila o paulela malo ia ele right al vaanga le defense e ave apili ava pe fo ila malo vaanga le defense our will choose pe ave apili but under which whose expenses is going to be because ele ka kaulanga va pe ole case au pa ale la fa nga resources ale kungu so everyone has the right appeal, but the interesting thing, look at our case since yesterday, and I'm talking about me nga kupu mai angafi. E cases fa pe kupu le court ngi New Zealand. And once I vai ko le famasingo, ele o lava evidence ale defense, po le vai nga le prosecutor. Invited famasingo yellow ye kong le champa. This is my view. The case is weak or the case is strong. Ava pe weekly case, longa winga, prosecutor withdraw the charges. Ava pe e malosi le ia evidence, defense make a deal. But o le famasingo ye langa ia vai fa pe nga pe ava pe vai ako. It's like ava pe o meia linga kukupu. The court is putting the Samoan Police Commissioner in a position where makua i makanga ia le kungu. La tatu si tatu tama i mano longa pupu. Se tau connecti se tau vai atu tama info le mai Samoa. Let's see if what info that we've got. Yeah, po se vai ngai ono mo si tatu breaking news. Pa tatu malo longa. Le umi. Foi mai. Fa o tatu proclame le vang la fiafi. SMI.
Bole mamalo le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I fia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa me tiafo whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse mara Cape Town I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota si nau mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Taimole wati lea ua joe 2 minuto njano le Julai ono I le tautua wha le Blue TV. A o tatou iai I le maali o ringi keisi mre tūlanga ua iai. Ia ma nai vaenga o le ala o le info le wana mātou maua mai nei anga I Samoa tusai o le nei asu. O le information se whapea ua joe sui le tali alongo e tusau nisi ona tali. Sa tali ai le fasiri le ana nafi. O le fasili po o ia manino I lona tūlanga masootanga e conflict of interest ainga ia. I le mata upu ona o lona toe tangi a o ia o le whaururunga o le mkangaruenga o leo leo. O ana nafi sa ia tangi ai. O laina te iohina. Na te iloa. A lea ua toe a matalia na le tae o na le lama toe tuli mata ngau e tasi o lo ia. A sunga lau le mali toa mafisiringia I lava. Po o ia mana tuana tala na whai na fi ale usaru kari saungi. Wale ai wangalo. Wangalo nga kere o mangkua pengo nga ioe. O ana nafi sa ioe. Ai o mayanga ngei ngalo. A ore komisinga o leo leo. O lea se va inga I tūlango I tu inga nga whapene I whamasino. E inga au cases whape o whai e mingi mangkau. O ke le kalangongi o cases o whai mangkau. O nga au never allow saka client te whape suirang whamakalanga. Pa mangkua o le komisinga o le before the court, le witness. You know, o nga I o le key witness a le prosecutor. Ai a whapea ua suirang whamakalanga whapea ke le mangkua inga nga kalanga whaanga fi. It's a big question of his credibility. O le credibility foi laulanga statement. Be truth, be pelo. Whawhiwhianga e mai kero mangkuanga, I'm sure in Samoa lai record uma whai record whamakalanga e whai kokongu, you know, lai e kaanga whamakalanga ma, a whapengi lai koe play ianga whamakalanga nga whai la so mua. O lea, he's deeply digging a big hole for himself. Because I often, you know, ilo ia kake vai fo I le court mai le kake kalangoi fo. Ko inga whenga le ngango ka vai koe laka I le witness wa maka nga sau whamakalanga lai kake iloa SSA. Ia kangarola ia lea, it's like they said give them the shovel to dig their hole. O le mela le la kupungi. E au nginga la fasiringia ngai ia le intention ale prosecutor. La fasiringia fo I le whao kaukanga le whamasingo le ala le preside le kaimingi. Especially au longo, he is the highest officer of the police force I Samoa. A mawhawhawila le ke leo le fasiringia o longa credibility and the fit and proper person to be to continually to be a police commissioner le o makanga luanga leo. Ole fisiri kele le atau. Nga o ia le mori mau a koanga fi. E ka kau fo inga ele wharu fesasi pe a whainga o ea nga I dominating ar kai mi a koanga.
A lea o le fesiringa whai aku anga whionga i o inga. A lea ua koe kakao aku ai le amakanga o forasanga le aso ngei. I sauru kari. I cannot remember what I said yesterday. O ke le lopo au inga kakai ai sa. Pai mo kakao nga test no kau koe sa test. So le ke whai aku. Ore kari le kari e le pang kari. Pa o me foi la ke kau ke mafau fau. Ile melenga o wharonga kule whapea mai, you know, he got mental health. Is he impaired person? And that's another factor me shaile kanga kai fit and proper person. Knowing like olanga ia moni mau. O makua ile whaakua ko inga sa o whamkalanga i hoi mai. Ese kalang whaingi ngā whaile songa fua, ese kalang whaile solua, ese whailar kala la whaile solua. Ai o akura kai mi wa pe o laula close le case. Ai va pe mai I didn't know o ke le mankuanga sa o ye konga fa masingo. Le lopo te mincha. Ya mana tuala le atu o msau. Awala vai te whaasiri tofo i le atu nu ulango le au mamala. Mana tua me whain tatu alufanga fa mai wa ngangi kurua nei papalang. Oh, I'm hurt. Au ka kou Samoa. A e kau ngaro mea. E o a misi la o e le ai eisa. Ua malai. Ia langai whapenga. Langa iai wa koe i malaungu ua. Langa o Samoa o le au mamala. Aku ikele o ele aku onga o lo ki nganga fa kure aku ai le mafai lo langa o le la utato fa i o fela ngi ko inga mea fa pende o commission ai anga ngafi e serikali ale u ko ele poki mangi e se fo ile foi ngol tati a fa pe o le main witness le male malvang on mal mau city le ka wai mol mau e fikuong wa fikuong e mol mau le fa so mo ya o le la nga si mol mau le ku aku pa fa pe e o ki mol mau mo Well, como singo leo. Yeah. And if there's any witness, CDR como singo leo. So ava pela que eu va pe mai ele prosecutor se la co strategy va pe we have another key witness. Who? Is it the Minister of Police? Or is it the head of state? Olanga right hand man la, walanga le ufa solo me fa solonga. Olanga right hand man. Lenga ngofo fa akong e fire so engor case leo sem. Ocupa isa sapani. Le marfanga. Lenga pe nga fifsir mo lo yang pe inga nga mori mau bia. Kusa o lele isa we mori mau. Ale wa matua matanga fa skulu o le ingor tala. Le mi ka ku longo maka u lo ya. Ioi wa umang fa bala fisiri pe mongi fa makalanga ya. Fama ioi wa umang assign lau la ka umang bia superintendent ai mi mika ku wa umang assign superintendent fa ko koinga ave ia i marko wa ya so e su e le ngari idea le la wa mai fa ioi Sam Marie ma le la mai fa makalanga le peisa ku ia ukala fa maungia mo dia ai fa mai man lo ia. Are you aware that your superintendent never spoke to Sam and Masi vai. Whakepe. Ole winga kongoa ngā lau kala. Kusa nganga post sole questions e au mairikadi. Ai saulo marikadi. Velo kulo maswo, this is you ticking your. Nela wake. Wala ngā whakakana. I don't know. Are you aware? Alai sau kuja wangu e waku whaafadiwi. Ai sau kadi e whaadiwi upu. The police commissioner said, "This is my first time hearing that." Ia never mai. O kai mo na le fo ko faro. Mo fia ka usanga me ngai. Pelo le court. Ma sau ma o rea fo ina sau fa mai. Wa kuai ke le lo ya la uli mar vanga ya plan me bot. Taro sanga i fora to lo ye ko lo ku mo levan tong tin ma ka upule o le. Ia. Ale sau fa mai nga ke le lo. Oh my good point. Sorry sa. Ebe ko penga ke ro inga elengi evidence nga. Oh, now I know. Oh, now I know. It's the first time I heard of it. There was a valid vehicle sanga orokale ka mai giki. And now you just know. Now you just heard of it. Elengi wa ai ka ko. Lela isa ungi mai ia ke le lopen fa to lau le se moni maua a le siria ku pa. Ai longo winga ua sau kupai fa valer kom singa. Now this is how I look at it. Mana tua oi
Whakaikainga o komisinga o rei a kaua o super okupai. Lea lai whakua, this is how the thing it looks like. Alu e whaiso su enga o vanga lea. Make sure. Ia makua whain mai mori mau e kiuti ei lau raikia. I oe mai lo mai. Wakuru mere whapopo e lau package, lau kupi. Alu roa. Laku ia kupai. Alu poka le lei mamari. Wanga mamari lai ka umai. Vai e yanga kupai. A whafonga merikoro kupai. Wai wanga karangoa ngā. Nau ka koaru me sa. Alu whakarangoa ngā mamari. Le ngei ka mai kiki rei kiki. Alu whakarangoa. Ai fo i mai sau vaver komisinga. Wa uma. Okay. Whaku komisinga ai ha. Kio ti uma. Le ki oa pangu mai sa muelu re keisi lenga ke angei. Wa a vaku whamakalanga saingi ai. E au ngoa masonga whaikau winga. Efe David. Aleng wha mai sa muelu. Pawar merenga whaku aku leo yanga ia. Ole saingi lalo mengi. Wa aila re kufa kasinga ole paso le ia. Lea la ua sau ngei kupai sapangi le lei marifanga le leipe au whafonga. Le ua sau pe pelo le komisinga. Wa maua luma i male. Sa o nga ngora u kamo va mare komisin. Wa maua luma i onga mangaku. Lenga fo i olanga superintendent. Lea la ua sau wa ia langa ia tusiwa. Ua kwa tusiwa. Le ua sau wa ia onga o le relay lungo whamakalanga ia. A lenga nga waku o keisi kama sa sao. Whaku fo e lea o i ingi pepero. Lea la e la kurfia kama a ngafi. Ai whailo i male loia. Are you aware ele I whakarangoanga ele I interviewinga pesu esu? Pamai re harekala. I don't know. I don't know. This is the first time. Oh. Makau fo susuanga li pokia li o li pokia li o lenga ma fo mele. Sa kang fa mo nga li pokia li o. Alo alu e ko pa ko kapo tapo check pe sa li pokia li. Le la ma fo me. Wa ko sila la. Kala fai di. Wa tato va ai nei le melia le fai ni mele maua le te va ai ka ko wo I fo fai o la tu manatu. Wa ka akia re ko sikula fo. Ka akia le awala fai ngame. Mela le te fai atua yo le ala o to te tangi mai o talinga le atua masauni. Tala tangata o siu sosia ngaka I me o mai o le va. Nei va koi. Ia longo. Kaulanga nga fangua. Fatu mana tua o langa o kalanga la e mai so le tangata. Ai o kele fia ka di kongu langa ka ke manga oa. Ka ke manga o ya lo ia pea longa kulanga o boiai. A lea la ua tino mai anga me fai. E skai di fa sei la ele skai di fa komasi. E ke lo le me onge le sia so wa fa pe mai lo. E pe pelo translator. O ke le fa ya kunga ka. Ala ko ke ka kala ko pa masingo. Ko ke ko pa masingo ka mo mo winga ka pula. E o ke ia. Ol menga le fa ko ila ukala. Ava pe lo sui. O le la asu ese si scapegoat. Kinganga I lo la record ma me kongo le fa masingo. Marco ke le fa no la foi fa fonga ku le fa masingo. Ai o ngi va pe na the translator is wrong. I didn't say that. Use giro la ukala. O le ua makua I sa o ala I le fa paranginga sa o la uka mo va arenga fa pa. Se va se ia va ale rubi maksil. Ko ingo papa va. Yeah. Ele avea la se police commissioner. O le komisin. Bom giro. Awa o le uke va vai. Ele ngi si kailia ngi commissioner. Yeah. Ora makangi kangi. Ma pengi le nga afo ile ku fa yak. Mo le vangala mama ya uso la ku Samoa ai fa fisang kangi ya. Yeah. Mo le vangala mama I mana kangi fo ile fo wa fa kangi usa. Ia ke ora ia. Ele o nga ila langa watu hai ke le police commissioner. Ma nga ia mayor fa langinga le. Ora komazin. Ole teo fosole ole luma o sare vala sile to ingame ole ase wa e folding o fam singonge e kula ka siala ko wa e fo kai mio sam ma kai mio sibai
ke ba ko pera ka o arfanga pe ko pela nga me ya di mo ya makolonga alo me kai kai o le sila vaenga o le si vaenga le lo te va ia to le na fsilingia o le na ave ia na ave ia e fa masino se furumingu ki se fai ka wa ile li poki a kupa longo winga o le peko so le fai ka o le si vaenga le na maua mai Samoa sa fisili ia le loia pe ainga Harry mari mongi ai kali longo le ai o ia vai ai kali le ainga ai a mai maua pe anga ave se kai lu mo kalasa malo ia cases le fainga ainga li mongi ma Harry ko ngor pa menge renga den korosi e fia me entole na tua e lunga li mongi mafai ia langa le osesio nga uso la ainga ainga and ole mankua ilva ia falo ia o me ia fai KC the defense it's like all I prepare la ko kai mi e close site ko so me umangi ole no te KC nga umalola ia le wa fai le closing ia lo ia o ingala o vai nga piko silia nga fainga kanga nga accept o lawa ko sa le ile mafo forka ka le mo mau I just say it in front of this lawyer and this crowd. I all came me file closing. Pe afa pe all case la all came me file kusala makwa ilau le lawyer le pepelo ka ka file lang mau. Le ai se credible wa fa valea le official le or komisinga ele o ko fit pe properly ekele yo fa makalanga and this is the time me fa along ka le nasty your presentation a lawyer. Pe fula le femmenga ke le lo le ainga you know e mafai lo yangi nga mai evidence nga oka se pero alo ke fa ko la ukala ua fa ata mai nei tangata se meta o se moli mau pe pelo i lumo la langi ia la fa fe nga e vai mai e makai ia le la uka ua ku la sunga komasin tu no se te fa fonga mai Samoa e fe pule ia li mongi ia maili kau ili ia Harry o alo maka afa eskulo le makua le kau ili ar pule ile o ke karango kwai suli uma so form ka afa ro makua ia kau ili o le ainga nga o le ainga o le anga papa kulo wa ia le fior kama ainga maka afa ma o le ainga nga pe afai ke o sirvia mai sia ka wa inga ke le fia o mo ti clever wa ko pa le ai it's a public knowledge le ko ai lunga fia me mai on me fia fa sa o isa nga sui le fa ya di mongi ele oni fainga ainga lo ngi me ainga me mai o fera le sa wa o mar pe pelo le ma kirkila le fa ia te wa tona tuli ele kong fa malo lo le ko inga ka kuri ese mkanga ruenga ua tau mamaina ola utala fo ile fa ya tu leo o towia le toti tu tono matanga ruenga le ko you think you are better and no better maurungo ko failonga o te o for to le fa ya se move fa maungi sa o ko pule e loka i ken kaio le ke karangwa ko ingisi o sui komsinga ai se anga ko pule le la o man tua mai malisi vaenga no fi fa so tuai i su rufinga le o so kangi fa mailanga o ia ole pui ngon makanga ruenga nga yeso ka mafau fa pe ngai le melenga fa ya iken kaio no nga yai se ko mafau nga fa pe nga inga o ko ka ngofi ka fia maloka ka fa loka iken kaio kuli fa malolo na to mafau ta he's a police commissioner that he's the head of the cover of the ministry o lo ia pui whatever ai e ke kami mai lei ku kai ai pepero kami mai lei ku mo pepero nga o me pepero a me ia la o merga kale do you know why la tala le ato om sauni matua i o le ku ia se avango le nga a maka mai ingai la o fakaranga o sem na matua su e masei le tangata le ma o ia fo i le ai fa o nga le fu ai nga feke li mongi wa fo i lo ke vai aku o li mongi o case le sau o li mongi o ia mamei o mei li mongi la koia o la au kanga kangi o le leanga i o fa mau monga fa mkalanga le sau kua e a mai so le tangata le share so lo mai ke le fia karango kaika
A ora kami le o e fai kangi. Pei o ngi kami angi angeru. Pei o le o e su makangi ka ngaka. O la kou o ngaka wasa o langa ma le whai ngongi o langa. O i le tangata toina tangata nei. Le sa o sa nga Yesu nga fai. Inga ua aku me moko ka ngaka ma molia aku le fingi karikangi. Yeah. A iai se si o kou e mama. Ia mua i kongi sanga ma. A vai la ka ko iai. E mumusu e manga e whai aku karaka ngaka iai. Ngā o maila ia wha o ngā kupi. E ko kongi iai ia whai ngō cases ma corrupt ai ka ngaka. Ia lea la ua o le amatanga lea. O lou palasi la lo le vanu o le atole o ti lau sunga. Ioi. A rongo iki. This is the beginning of the end. Ma ua matua le te tau nei. O le si la hao fesiti. O fea la o iei kakare ro ankeru. Kasi nga kakare nga o so whai angkangi. Ia, fōwhi le mui o. Ankeluhu. Le ale urupo. Le nano whai atu. Ai se a ua le sa ua i au mai si Samuelu ianga whamai. O le ua wha maongi. Mangkua kara kakare. Tasi lea ngutu lea whafonga nga sau ma o le lea kungu umwhai mai. O lea ua maua ai. Ke wa ai e la ua i runga o longo i kingo. Ia o tau tamala pisi e la uri ia. Nga sau whai mai i lesi por kalame marka akbarisi. Whamai. O lea ua wha maongi mai e leo. O lea ua iai Samuelu sa. Pai tau mo mai lea tau. Kasi nga Ia o inga walango o kemi fo inga lai whai por kalame malai a tau. Ia. O fisili la. Ai se hawa le ka pa yo i fo vifo Samuelu. Ai se hawa le o e ave Samuelu sa onga. Kakala mai la Samuelu lea pe a whai peperu lea. Ai loka aku Samuelu sa. Kasi nga ka kaunga ba koe whai moni mau. Whai sanga moni mau. Ai. Ai vai tatu. Le lupo feo mimingi soloi. O le lai ua nga maua. O le lai ua... Moni sin me mei. Yeah. And ia uia e paon mea ka whawhkai ei waka kaunga resolve issues umangi a ongo lea kungu. E le ia kua ingu uia i kua i whainga ngu venga le a pisa ma e uma koe ia o lea kungu le sea kungu osis se kangakas kokas. Ia o le mea voila e kake whangongo ai. I le vaai fo ila ale profession alo ia. I le level le intelligence la iei ia i le makanga luanga leo. Pe a whaapea o le koe ngā intelligent lea le iele komsinga o leo. Ia ke au wakaulo mafo fau le fisiri le nga whaapea ngā siri e lo ia pe ia longo pe ngā ke loe a inga ia li mongi mafau alo. Kani ngō fia, kani whai ngō fia, I don't know. I have no understanding. Are whamele? A whamele ai. Was sure. Was sure. So a whaapea ku pe ngā ke lo. You know, o kali ngā kali. And I le vaivinga le il profession le falo ia. O leo. We hold so much respect to leo because they bring a good fight e ko kongo ko. They bring a good argument because ola ko le representing le view al state pole malo. On mevilanga lawyers have to put up a good fight and represent the interest of the client, of the defendant, especially our defense lawyers. I have a peer ko inga quality, le amal ko inga capability, le alingo le position. Comsen. Or comsen. Me kaunga, are kaunga o papa. You know le e ka ke feel embarrassed aila ile makanga luanga. And you know le ko kelo ila ko le serving le ko full capacity male leo avai lokai ka ko sanga pa uala ka iva pe o me uma fa me maka ka ima ko pipelo uma pe fa pe ko inga quality le lena tonu lo sunga sauni o teo fo o se vanga na leo decide pe corrupt maola pe e ola pe le olanga fo ilele e totongi tupi. Ia mai la tau na promote lunga ona o le vale le malongo. Pauanga o kama ki nganga va e ko palasi me la ko komosin. A lai ku aya. Ioi. Kaka yang ava ku runga ile ava ku suenga. Anga ava ku runga ole who you know. Fisil popo mo sound. Yeah. Ava pe o le lo ia longo mali melo ka ko lor ke mi la sa o fau kuanga po sau
kali po sau action e fai. Yeah, e ka kaulanga sui le mafau, you know, I'm a prosecutor. E yelo yang bakal ngoengi mele kupu sa mo yorko. On me fanga le e ka kaungo kai loinga. Ia le moli mau a ko alaka witness. You know, the statement e kau fo ingo ka kango e test laka witness. Ai le avia ko e ka kango ku ifisiti. Ai faila scenarios where ka kifai e. Le la ku ifisiti nga kongo e as a defense. Au mai au kat o inga ke la ngo ngai pe ma losi lau key witness. Pe it's like there's a lot of holes. Defense lawyers, they will look for holes. Whakaiga inga le case for lea Pilkin Hon, le murder case lenga ingi. That case he was looking for holes. And even the superintendent ma inspector nga ingi. Nga makua i koi sai al case ala komuni mau. Ya ula, if I would be a prosecutor, afa pe mai ia information ma statement ala o key witness, e vai a koe vai. If I yelo ingala fa yunga, you know what? I don't want you to be embarrassed. And I don't want me to be embarrassed. Ava pengela ko inga fesidi lo fesidi le keisi. Lo fesidi lo ya longo ale kalimai make you laugh. It's like o makwa ke leo le hole. So in a way e ka ke failo famasingo e faise se break. I go advise the witness. Shall we make a deal? We can talk to the judge. Withdraw kalangor famasingo avese withdraw ia charges ia kangakangi. And settle. E sili aku le se fer kaimingi. Ngale uma ifonga. Savali A'e ia lui o vai kangaka pe ia masi asila lako. O masi asi ai fuanga ia ka uvalea le ne makanga luenga. Fa peor como singo leo ile case leo. And this will stick as a history leko. The first ever case ngala ko ile komisinga as a key witness. Ai mai fonga o kalia. E se fama kalanga nga faile aso momo. Ai sau le aso longa duo. E koe fesidi e koe lo ia fa mele mankua me nga fai. You have to be really sharp as a police commissioner. But this shows that you're not that sharp. Maybe you can lie, but e loa mamao akua. Makua i kusa ele i kere kaukala mai wai loa koe ke pelo. So fokuanga la loia e kang fase. Withdraw the case. Fase deal. O fela i loia siri kaimile walanga loia leo e la loia siri. O feme ko ko lo yal malo ale fa makanga fa penge mkanga rengan mal. Interesting yellow lo sili le ya tawa because ya uya o ile ke lenga li pokir ka kale lead prosecutor. E li poki lo yesili. This is the progress of the case. E ile truly trial. Na charge alone trial nga invite ya o le si lo yesing nga I think was last month. Okay, la ko ke observe. Nga o lo le nga ma lo la le defense. And the prosecutor was the Crown. You know, Crown lawyers in New Zealand e kai pel vai nga le official lawyer sit. Wai fo ia prosecutor ia leo. Ai o lo ia matters ikula nga vai le was shift le file le mai le official leo ile Crown. Handle lo ia le Crown. O le melang kupu. And lawyer le nga walu observe. Very strategic. And he said just observe. Okay, kango explain no mak ya o me umal ke me umal case. O iling o sa wai fa le kala le nga ulun mai. It's not about winning, but it's about serving justice. Nga va ia kuwa le defense lawyer. Wanga kong wale me ngonga mga oi. Ia tip over ia mori mau ale avangi ale Crown. Sa fa idole mal fa lu fa pe. And the judge deal with the prosecutor. Nga wa olola vai nga fa le nga inga mori mau. The prosecutor nga kang ofi contact the Crown office. Instruct mai lako. Mai instructions ma mai advice il me fa wa fa le nga inga mori mau. Mon mau wale credible.
Sero elo inga. Nganga umao mai. Oh, it was a jury trial because ole kofinga ole jury kaka is fululua ngo ye kongu ngo observing le process. Nganga umao mai ko vala aulo male jury le famasingo. Failo faingo famasingo. Fala nga inga case. Wa ye mea e kalangolo le point of law. Yang dismiss la ele le jury ai faifinga nga loya mal famasingo. So ya kia ula. This is ole processing in New Zealand. And New Zealand system and processes is the closest system and processes ya Samoa because of kako administrations. The last country nga vaya ya Samoa ile independent on New Zealand. So ole meanga konga fai. Yeah. Male wala ngale wa pepe fa kom singa as a laughing stock. Aleng fo ya le loia le fonga le loia silim balanga basenga le. E fa ku ia pe le makangale kusa mo feo le ila uma kaupo pe la o ka o case le a fa va le pe fa pe. Do you think it can step in lo ia sili fa pe mai fa ile mele nga fa ngi restore case e ka kaunga fuela ko fuela ko pe le is this is their key witness. I don't think any prosecutor will ever bring a police commissioner to be the first witness at call if that's not the key witness. Because olengo me mal strategy and push the defense. Tongi mea kama makua. Yeah, le ape kongi mea kama o a Samoa. Uso la wia. La wia ia ape alela o mai. Ale o mai ko pe ole fi ele la wia. Yeah, ole ko inga mea la ngai vai. Who else are we having? Are we having a superintendent? Are we going to call the minister now? E mangola superintendent. Le foi ping o faiaku. A o de isau failang kala. Bo pe foi longa makaukia. Wala ngale la asau. Nga or king kang fa kalangoa. Yeah. Ai le fa kalangoa nga le main person le nga sau fa kalangoa ko Tautai A'e le fai mamori maua. Longo. O malo inga. Koria kulo marivi kama vo ilele o ile pelo kama ye aku ai runga ki nga mak ai mangkuala o le kulu mo KC. Yes. These are King's Council. Yeah. Faku nga ko fa mga kubarang rai maka mai. Kuso le si fiku fare ko ko mo mo kif. Iyo. Le ai wara po o kif. Ola. Inganga. O inganga. Pingelo. Que queria, o inganga inganga kar mo ai mas era pepe mo vo ile la palolo la. E era vala vai. Palolo wale ki palolo. Usa enganga o faia. Tongia kurka ko ala po afa pe ole ala po mo la po ada. Ia longo. Ai kongia ku. Wa kau mau ma ia manga no ngalu. Ole la kumare. Or kai minga ia kupa ia. Matua lei longa fe suisu ya ingo se vai ia maure lei ma se ela wo yai. Ya. Se vai karongo vo leo. Ya. La oso umare sa vadi e fa pesore kai nga oange se vai ma se ai le yo o mai ku rumo ke si. Mana tua se a tu lo tele fa tu langa se a fo skai lia nga ka ko su leo sam o i lo ia sa mo i la fesiti. Le nga o kamanga o lai mar vaka puia. Kama yo ku kama sao ia o mau mai fa tala ke si ta ile amata me i ke isle o kai ka ia vai lai lisi vaenga tau fio leo le so mo na tangata na o tonu fa sa fili leo complain lo male loia fisili ya kalasa pola se mafu anga waren ka fio fi it's a public case or case e kaunga ai sa kari kalasa ele se fa konga nga maya vai e o ya longo le e lo ko kongu e mana o pule e lo ma fa ko o fa ma singonga o me pule hei fa singo le la morsi fia Samoa o ka ya o la ngolangor case la u kakala la u tatala to ru fale ofu le lanu fa tai la ko inga nga ofu ma Tautai A'e ke lo ka sia ya yo ke lo e wanga sau ko inga ma ko le fale fa tau no ofu Tautai A'e te lore fe kau le so nga dur ka ma lo mo ofu e nga play it ko ya ko kio da se cool ko ma lo iyo
O matua ta uvale ia te we e fata talafonga ka lofa talo fai le tatou watunu o man matanga ruenga o leo I mata o le lalolangi I le ngei ku ai ngā mea ua ku ua ka kou komisinga mua e adu e whaali liu oka o le fesiri fo I leo ke fesiri ngia sa uni mele taua o sa o la information le adu i fongo ia kungu I fafu o sa o ia e man ko fo io me umalawa pakingo I mkanga le whapalangi ia le na on menga le fellow facility communications o me umalawa e whapalangi on menga le fellow facility pe su enga I urfale leo pe whapalangi pe Samoa like the entry exams o le ala me whapalangi ai o le translate ia le statement ale komisinga ai fa fea o ngai maua o ore wo toi fo I lo ma fau le anga o tangata ia na fai mai te au e le aingi ko mai ku loa ma faʻasoa mai o ke le au kanga ra ko ngalu e fakasi mai ina o piki e vea ma komisinga o I fo ila le tau te vai ai nga piki e faualo a piki e faualo I lunga ole vainga e au ngoa marsirisila vai le kuore mastare ku mo famsingonga le so mo vai ka ko ye ai ku ma ya marka maro ala la ku ala play mar te ya iyo a iso of te ya e makwa of we ke alu mo ko langor ka ku por kalame key witness yes ole ma tu te talo le ole tu langolong a fa ngai nga el ku mo of Samoa tu lo of te ya alu ko ele le ya le to fa ilo adu tan ile cases wa ya ro fa pe mer cases boy so that's Tautai A'e power make o vivo se ora kala sa wongi of wako of ngai ko ngoni a o matua fa to ila loina le tatou matanga ruenga talo fai ona ole nei tu ai nga tangata fa pene ya sa o ia kala ko inga ku aku ko mai fa mai eoki mai ya ku aku isi me mai ai har fa maungi fa mai eoki Misi mai isi me ai se pakaka fo il fa maungi wala ngai me fa pena e mafai nga le ingi o fa ilonga kikele a o lo fa maungi le ave se wala varanga menga e ka fa ko ila o sa fa makalanga o nga e fo isi solo yang makalanga ngi this is where is ile academic mal intelligence o ka ngaka e yai la wi fa sa mal intelligence o le mala mai le ku o lo o fa mong yang nga mai le ku e le ave i for ki ke le o ngi fa ilonga mai fa pe ai o sili ku lo mala ngai lo o le sikanga ka fa ile ku e ke fa mo nunga lo I me nga va ko le ku ya oi ye ko so me oi la lo fa kasinga oi le ku no mo kan o tangata ye wo to mo miere to ave tono tanga ruenga to ave tonu komisina ya li of to malama ya of ya mau hunt down to fo tono tanga ruenga leo e tati fa yatu pero bu mon po olea e mo omia kangaka fa mau e mo omia tangata fa pena e hoi fo I hoi ngarurui ele awanga pawa le o me ele se ala tala le fa yatu so vai foi la se sila sa uni mali atawa oka le murder cases le sa mo tu loa averinga ngana fa fengo fi tu lo fa fonga mo was ki pire si sa pil blo fa ngale nga ese matula tangata valina la o malo si wafana fa sa wai ngai kinga ka fe mai le vai ka fe mai le sami ave fa malo si kamai ka ioi o me ngai ka le ko ki maka ya ka ki fanga wa tupu Samoa a fai e kupu ila lo lau ba inga lau watch o le a so fia ke moe le poi au kafa o loko o rua malau whangau a lele su e mai le awhawhingi o le sikanga ka Samoa ua kidnap ma aver ka avale a oi o komsinga ai pau alau mea le whai o lo kangi me o defamation e tamo mai te winga do you know this is why it's the lowest of low e whawhawhianga kai mile kere mo vai nga kele ngai kala tulo o tele o tau vi ia ku fua walanga o le silenga le nga fa ma vai fa fua se I me la ka kai nga ke ka ngua o iken kai pat so karango ele side le nga la ku iken kai
stir up solo me Samoa, alu yo whainga, alu. Oi, tele fo I tala ma upu. Aia kia uaia, na mana iala na wha mua. Nga lead with example. Lana me le whaia kako komsinga. Wa ile kangi pe se kangi se lenga. Pe se tangi se, iyo turou. E musu e ka waku ia ai aisa. E musu e whai aku, se, mai ahau. Fa mai ka ngaka ngamangu ngofo mar whawhawhingi. Ai se whawhawhingi. Se alo ka whaku, se ka umai ngamangu ngofo kurau mar ka I whau. Ka umai ngamangu ngofo mar monkey, mar korila, mar ea. E mai mau esa ukai mi e haru I fu e kangi ngaru. Rubbish, man. Man up. Yes. Man up. Oka se ngā ko whinga whakomesinga e makua I e fruitcake. What fruitcake? Hey, no, it disappointed me. Yeah. Leanga o ka koule ku I mai upu makala yaso fai so aso fai. O re kaula o e keiro e ke aru kangi e abuse sai le power e ka loka I ka ngaka e mau ke reiro e makukang. What a girl. Kangi lenga. O le lenga. Papi me kangi lenga. E mo lenga ngaro pipi ia fo ngare nguki. Kangi ro. Nea le ringa ngā mo le lenga pe o se lenga ngasi ngau kam bai ke fiu ka u mau ngare pa ia ro lima nguki pala bai makua ka usanga mam me lenga Ele sanga interest. Ele sa interest ngame. Le nana over ya. Do you know what kele ka ngaka fai mai ke au anu e fai sa ukangi are ka au fili mongi ngale le sa u ngei. Yes, ai ke ro yo ko ngofo mo fa pe ifo. Oka e asia kai oro faku pe faku lionga. No. Ana me la inga e alu fu e ke kangi like a baby. A e kangi. Ke ro e kua kor me ngai kangi me ngio defamation. E sa. Yes, I realize faku a ver kangi. I de me sa o ka ngo serve very justice. A me ngai mo ka nga upulanga tino wai. Kala le ma ko fe out. Anchor to the rock and gear to the time. Ia e kaula I le kua or papa. Ai ia e whearua I le swing or kaimi. O le ale wing or ngakala. A whai waka ko sui le kaimi or social media, ka lia me sau social media. A whai nga ka ko le kaimi or kiwi lua whasimaa, ka ko wha sa or ngila lua whasimaa. A whai sa ka ko kaimi le milo le antena, ka ko haru le kaimi le milo le antena. A whai o le waka ko le kaimi o le masau o me nunga social media, let's go with it. Ai le ore so kuronga mea e ke vai mainga e praise aku o e mavi ia o e ngai vai no love aga nga fa kwa e au lau me mei ke ia le Esa o lelo so nganga seka because e masia ila ko ia e public office male le serving le aku ele fa pe ola ke alu yo because of the compensation I ke le face ele it's not the consequence it comes with the package ele fa pe la lu manga onga kongi oil kongi maurunga ai ke le facing le criticism e mo se se kala so ele fia ila fa ma vai ele face opissings face opissings fa ka ngi me ka si elo wainga mai o tala sauni vai sila po ole ya le ngaruenga ki fili ke alu fai e aki ku upu mkala sila uku o fe o ka o fi sa mo e fai ngonga fe pe ke alu ke fai au e pikopo pa kele ko ya inga o uma haisa aki kopo ya vai susungu ngo si aki kopo langa la ngo fuile o le wingo fa bitalanga po ole ya langa ola ka ngo mai ku pa ia e ke sola e fe yo dum pe fo fola lo fala I se oti po fer ku inga ke sola ai so re ka ke re sola e se fa fika oti fa mai de kadi ali se fa fe au ngo fa ile si o nga kadi fa le nga wala ku fa ali ile fe au ka ku fe au la mo ko le vai lo ku mai o mga au ke halu se me ai ma ke le me fa ka ko karisia kele fo I waka le se manguia fa le kingo malea fa mai masfefia o le nga marume fe o kalo fai I oso mai la ka var kao e ai le no fo nga ke lo e le ngi fa la ve le ka le sia ra ka ho ya
olo aluare ka avale vai meleli pasi uma fale pasi uma me ikangaka ave ko ka milo cemetery Bos or ka avale nga ko ka avale ku vai ku ka nga o ku nga mau me ku ka kala marika mar fe ko fe au fa mai unlock fe au nga piko fa mai ya lo watali na pa wale or no fuanga i te mapu na paula valea o no fuanga o te teritonu e te mapu e au noa mani whaala me lavi e au noa mani saufanga mani ni lafonga na Fungua kanga. Mai le kari mo foka. Ona foi la le faukuanga ya u ko ia le vea mo rongo ma so se CEO wa ma so se mingiska fai puli o eli mongi ma me ia le ko ke mo musu e pa ingi me yo ko kingo me se upu cemetery ka ko Se kari mai. Le kari mai. Ke viu ke le fari. ke viu ke fa awar me ora matan matal talo nei vai o puisu matan o ngo fuanga nga ai fai ke si la fia e ke fia pa wanga ko nga ngo fuanga e fa tala fonga e si sila po le ale le i fe o sunga loia ya saungi i onga kulanga i komai. By the way, le ai ma se vaenga o analysis sa uni le I go through ai ma lor ke mingi. Da o happy. Ai ai fa sala e kele le au. Se langa o kala e fai le kimu. E fiu e palasi le sami le mangalo. Fa penga se fuanga ngi le. Absolutely. Ai a fai o ese komisinga ai le a kola upa inga o fa fanga e kang. E wala nga anga o waru fo Samoa. Anga e haru foi kaimingi. O ka ko isi ai fa kari kan ya longo. Ngai ka ko ye. Ya, mana tu ala valea por kala melanga ye foi fono sauni le omi te mili. Ala valea por kala mel ni vai nga la fiafi. E foi tel tonunga fa vitai. Wale ya fiel to ina asi fa ngana to minute ya. Ona tatu fa ala wi fa mole al tatu malanga. Ole vai so fou e fai malanga toi a America Victor Viol il fa mo le tatu se singa fua ia so e tolu ia uni le so lima ono malfitu fa tai le mo fa tasi matou dungo proklame tatu felo ia I matou te tonu watu il fa mo se singa fua fa forma mo fo ile nei la ole o matou avano to tolu matou ile aso le so mai tala au mai mo le no tau te faʻasoa ai ole a faʻavanoa foʻi so matou taimi SMI taimi o le sesigafu matou te nonofo le I lalo faʻalologo I sa toutua lalo tatou communities outou e maua avanoa afio atu ia ona mafai le ona fai nai appointments tatou sa fai se mako faʻalogologo ai au mai le tou faʻatou falaʻiga o a foʻi nisi o mataupu ma ni vaega lelei e lē mafai ele o mafai ona matou loa ai tou te au mai a matou te faaleoina me le vala au faalolo toi tatou filo ia I le faamoemoe o Victorville San Bernardino ia I le vaiaso fou le utatu talanoa nei ala vaiaso fou I le faiuga o le vaiaso ona sosoo lea ma le malaga atu I laumua o le KC le au malosi a le KC Missouri I le aso sefulu ma le tasi o iuni ana I le aso suma 5 ia e felo ia tua ina ia I si tatou ne tatou fans fo ina ia mai se fo yo le fionga le tofai fa mo te loa pla te va o mare la tu maftanga ia se yo felo ia I le asole tatou Missouri ia sutasi nga sulima tau te felo ia ona fo I mai la ia le I le fa mo I LA o le tatou fa mo le I LA Los Angeles ia pito nu umano fuanga I pe o cousin Long Beach ia o Compton ia mare le lava o nisi o pito nu ina I fefo Orange County
Oka, o le leima. Tatou feilo iai. Tongi sau whatau sau no fua lima su tā la tatou tina fia lea. Whaafso tai le tatou information so lo vatu ilunga ia i le tamaitai. Sunga ia talo ma wharitua ia naitea me se foi ia o whiunga matai Andrew. Ia ma le wharitua Marian. Ia mai la tau o lo o kena singa le tatou wha moe. Moe whaafia ai ma lai sa ili sanga. Ma nei a tele le wha moe lea. Ai oi tuaina e tapa atu sau no fua po sau lau lau. Ia ua mai ala wha moe ia po wale wa umafu wa sold out. Na ili tatou payments i lunga o le Apple na le Sell. Mo outou ua masani le vaenga lea. Tatou whilo iai o le wha moe la lea. E joina tuai ia le fionga ia tole a foa. Ia me se fo yo au mua to vaenga. Ma le to fatu i vasa. O i fo i le fua sisinga fua Victorville. Tatou te iai uma ma le to fatu i vasa. Elvis Moli. Ia ele tatou wha moe. Ia, mai a. Ia ona whailo ai fo i la. Ia ma wha ma vae ma Victorville. I le latou fo i wha moe le asolosu ma le valu. Tatou Victorville, San Bernardino, ma pitonu ula talata, mis fo i Las Vegas. Tatou wha ma vae i na taimi mātou te wha ma vae ai. Ia ma California i Victorville. Ia i le wha moe le na ua tu i nā tu i lunga. Ia i la tau olo o kena i singa. Wha ali fo i lo lango. Ia isi a mātou fo i malanga atu sisinga. Fua ma tātou nuti mea whaatasi ai. Ia mātou tu uwa atu lo lea mo Oregon, Method. Whaafteite le lava ia le fionga e plata i vau pati ma le fretua. Ma le ai ngā li i e meise fo i o tātou community Oregon i Method. Mo le vala au lia mo i mātou. Whai malanga atu ai tātou te mafuta i le nāwa yaso. Ia, la fo ua iei fofua ngā Method lātou Oregon mo uto umo tātou fans al porkalame. Sua tu e whailoa ia sauni. O lena ona kako uia kako masangi wa kuwhiroa iso ofo ia hau. Ai sua tu e whailoa ia sauni. Le li loia o lo ngafa. Ia ma le tūlanga o le tulafono ma le wha maninoina. Sua tu e whailoa i ma le ataua. O le foe malosi fo ilunga o le tātou porkalame Tautai A'e. Ia ma se ipu e so wata i le Godfather. New Zealand Godfather. Lea ua whai malangatu. Lagata i lea. O le tangata pese e whaale maitele. Ia mai au se talia. Tui vasa Elvis Moli. Pu e so wata. Manu e le iwala au lea tua le sunga ia tui vasa. E le le iare umana pu e whapebe. So le ai ia o sa uko e pa i le kama. Ia manisi o le mātou au malanga e au fiai ma le fionga i le li pulisili le tute vai ta tupe o le tua David tua le o ngatono le ata. Faumuina, fui mono, anai. Ia manisi lava maisi o le tofine ia Hannah Schmidt. Po e fo iso wata o dou dama e le i whaiani ainga. Po e na o le ata. E le aiso e whai malanga tuai. Ia amai a. O na mātou wa fea lea o si ele o le mātou au malosi ale Seahawks. Ia mau te afe mai ai Seattle se i ave elevisi se i o ia Bruce Lee. O momo nga ia kiro waka ko afe ai o le mana o ngau elevisi. Se i o ia Bruce Lee. And if you're when ke Elvis Presley. Ia mana tu ele e te wala tu loka mai ai na ia na. If you Elvisi Elvisi Samoa ia Bruce Lee ai le fio ia Elvisi palangi sa wa la ku fasi mai ka ia afe ina i Seattle ile soiva o you like ole soiva you like matu te ia ina Seattle Washington ta fawai tato felo i fo ina se taimi fo ia ona afifio mai le o sui o nei pitonu mastet. Ia e wha manusina fo ina i la tau fufuanga o la maua lewa noa whailo ia ina. Ia ona tau walunga lo lea i le tātou wō tau te tāwhawhau i le sisi ngā fua a Utah. Ma se i tātou watu. Ia se i live mai i le ngata o la tau whawhiwhianga a o le tālonga kirikiti. Tournament le malanga doi le au malosi le Strong Tower i New Zealand. Ia i o Utah. E o atu ai o mai maripu. Ia o nai vaenga na na utou sila mai ai. Ia poka i so wanoa fa ka le nai vo ye so wanoa. Tatou feilo ai.
ia pe atau nu atu sunga lili lo ia me se fo sunga Godfather Elvis Moli ia me se foi tole foa antele ai lupo ia me se au mua to vaenga mari tatou team ia pauna o tatou fasisilanga nevanga o le fiafi tau lunga le tatou programe tatou fira ila so taiao ia ili tatou Tautai A'e masani ia male aso tofi programe masunga loia aso freile tau lunga tatou Tautai A'e mai ele o Aotearoa ai tatou feiloi ia i tatou Tautai A'e o le a faia mai Amerika na ona toe wha mana tu atu a o umana tu ai pia o le suinga i eili taimi o le tatou Tautai A'e pe ato ai tau nui Amerika wa le ave umare au whainga ruenga ma tatou cameras o le a tatou a mata lava i le taimi a Amerika i le wha a Amerika tusa o le tā o le wha a Amerika i le fiafi tusa o le fato a feala New Zealand no langa i 5 July vave ai ia por suma tasi tatou o le winga o le whamtalanga ta a tatou wōlo i le atu nu ono o le walu atoa le tatou team o le a tatou walu i lava i aso ma le sketo ane nā atu nu ia ina ia longa pui ali i ilo taupa ia malo tau mar ai wha wau pia a tatou porkalame peo na masania fatu ne vanga le fiafi whaptai lo sunga le li loia whaptai fo i lo sunga God for especially sunga le loia le anga wau fo i le mwhai ona so na sau se i vanga nā ua perfect e vanga ua saingi mai iyo le ai o mata upu ma le ali so mai sunga ia matou fatu mo outou le nei vanga o le fiafi whaptai whapitoa muli ai le mai a whaptai MELBOURNE whaptai tele le anga le lei o wheloa i le tatou sponsor ia le sunga ia whaau mission whalitua o le JEVIK whale inga ia lea matou wheloa i ia o le tangata fo esel to tele o whanau whamanuia le tu ai maise ia tatou uma le whionga le teifono whaptai tele lo whionga pratai vau teo ia ma le tatou committee oka le makau kia well organized fai ngor fonkanga ke ror fonkanga o vai ai pe o le te fono le parlemene sa fa ia le sui o le tu malo ia vai le lau o se ma le pe fa bio sa tu te pa lo lim o ai na tonua le sa fa i me tu si mala tu nu ia o ia fo i sui o tu malo te tasi lima suma tasi e se ei o la tau fo o leo usa o leo ia ele fa pela pe ke makai pe ke re makai pe ke rufu kasi po le lava o ia fili tu te sa fa ino fo ia nice well organized o wana ko ile o sa fa ia ngo fo sa pa kia wa ile ye se suyo sa pa kia na sa fa ia o sa fa ia lo ia umma le no sa fa ele ye la so umana tu fa isa tu pa kia ai na matua fa tolu na lingira o kipo ko la ko ia whaftai le whaaloalo e me se fo le anga le lei ia maftanga ia whamanuia le tua lau whionga e me se fo iole tātou maftanga e whapena fo te loa maftanga uma la veinisi o tunu ia ingi vaenga e fia momori ruoro whaanga e kau kere ingi le ai whaftai te la o mnea fiafi ia whila ila so tai au matou whatu so i fo me manui le Quickfreight o se au nanga vave te whaatutuaina a wale lafo ina o la container po so se whaamuhori e wa inga i Samoa. Whafsautai wa awao i le o iwa, tolu iwa tasi, 5 iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa 5, tolu fitu walu. Le Quickfreight, au nanga vave, te whaamaria lotu. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription
helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. What's up, guys? Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.